Radio Bulan 2 Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Ongko na Radio Bulan 2 Vata San Francisco, Mekauti Kenda Vata Mai. Nava
Totoka nei tavi se roia maverto na matawu wale na Nasio Family Gospel. Hene kavi vinaka ni wakarambuka ndendai. Nai ka rua sangapula ka tolu ni singa ni bula Februari waka nui ni vinaka tiko yani. Se venga na wano ni seama tiko mai kena. Hene kavi ni kua o kenda waki kemani. Kau sureti kemani. Bendana vei toma ni tiko yani nonde wasininga na vata. Vida tiko na porokaramu na nonda porokaramu wakarutaki. Ana vea kavi ni wakarambuka. Kene matai o sureti kemani muni nana maki tiko mai kena. Yana lima na kaloko. Nonda i wasininga ona dando rongoda kina na vitala noa se na lawa me maleta tiko na dhurwa noa se na immigration me wakainda mai wakaitavi tiko kina en dua na immigration attorney se na lawyer ni immigration na lawyer ni dhurwa noa Miss Florence Nedi. O ana lima na kaloko o tio ni ono na kaloko ke rona mai veto mani tiko ni kina ke rona mai vetal no tiko ni kina ke na dua na nongo turanga nai ta. Chovesa nangara se na vuku ni longa niu na nonde rongo mai na ve longa niu ndurungo di tiko na vea kavini wakarambuka na kavini kua o yana ni rau na ve vetal no taka tiko yani na mai wa se tiko yani o turanga nai ta na veka so membaleta na longa niu e sa mai vili niu tiko kina se sa mai venga ravi tiko kina na ngona saranga ngoa na nonda bonua livo Amerika. O ya ke no ve ulu tanga tali so sa wakaru taka tiko mai me dana mai vembula ngodi tiko kina na kavi venaka ni kua wakambula tiko yani ve kemdo na sema tiko ngori mai na nonda viti lamani sa singa wakaroa i tiko singa dhoko naki ve kemdo mai vanua wakanuni venaka ni tose venaka tiko na wakarau mataka ni wakaroa ai wambauta wabaro tiko mbeka ngori ne lako lako sumbi na makete singa tiko ni kanasasalu ni waitui ve kemdo na ve korokoro iso ni sema tiko mai na kavi niko wakambula tiko yani undo kurambui taka na non rendo bola mai ravi tartar mai o ira kara tu mai na tu mai na nonda vi koro senga tu ninda na maka ninda na mai vese matitu na wata ngo ia na ka ndona ka anda wakawina vena ka taka tiko kina na tosa ni ngona na nonda wata ngo na radio bulando wata ni sarau ninda mai vese matitu kina se mani wakadava na veo waki ni vanua inda tu kina ia tukuni tunga ngo na vese mati o wakasama taka tiko na vida na noa na mataka na noa do talangana ka go endo kilani na bunga weekend da sana river mbita ka tu se na tumbeka na nonda vakasama ni nando na ngona rauni na yado na kena mboko kede na nonda liva se na wani bosa mbeka roni kai se na cell phone towers na wata ngo se ngani rauni na mai virungo ditiko kina yo ando na lenga ka mai vakela tiko na undolu vaka undolu na leoni vanua na leoni vanua na vanua livongo Amerika kene tala no andana ngai tal no tiko ni kina ina ngona mandanga ngobia wekinda baki tiko ni kina baka nui ni binaka baka vini binaka tali tungana no ni veto koni kena no ni ndau vese mati tiko no ni ndau wase tiko yani na nonda wata ke baka ni sengai sema vo tiko mai na kavi binaka ni ko kinda baki kemani oni taka ni mbula binaka tiko ndu tungana kerker ndu tungana ni to kerkere o ya ke rauni ni ngai wase to kayani ndona like ndona share gai muri ke to tali tunga mai na nonda to wata ngo na radio bulando wata wakatali tunga kina na YouTube channel na radio bulando wata YouTube lewa talangana na we programa ke de sarandorongodi tuka na we singa do bitu ka ni na YouTube channel meroni wakararo taka na no nindo wakamuria wakarongoda tali tunga na we ka ke de sarando mai lewa tiko ni nonda programa na we kavi and radio bulando wata San Francisco me koti kenda wata tiko mai no ni tokani go una buninda kua ni bolo vinaka. Mai verito na dhanra komoana. Sa rui totokan dina. Ia totokan dina tu nan raki veke tau e na tomba livungo San Francisco. Nimbula vinaka.
Alege mui rai rai Amuliti Pura pura tu Sena memo kitaumbatana Kemuto toka le marana Olubina kanaya pagi Taru vekila imoni Tato nabe tu sanaki Iriena talemoni Mano Tilo mabuda lomani Santo manu merokobi Ventu moni mosi mosi Asa suka bunilani Ina nobu ya butamu Namatamba utaile Nenamu nakalolata Sarauta Metukuni tingauna Laite kona lawindiri Eke mui bakana numi Laite kona lawindiri Eke mui bakana numi
tikumbeka na nomu ni wakatataro me baleta na lawa ni Durbanua Amerika na daw sarmanda na nomu dondono. Nama kamay na we bakararamataki may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi ay nawe akabi ni Bakarombuka ni 7 na bahay na 10 na miniti Pacific Standard Time ay na Radio Bulondo Wata San Francisco na Koti Kenda Watamay. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sila katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy simbang bakaw. Gay way dalak tu kinambat. Koe serengan kori, sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sana berata ini baga singalebu, kito sana gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Ang dua tala na tamang nabingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Dan rembeka nang wala ni kibal nilo tinapuko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungodi na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando California. Vima manindu na singilewu ni lotulewu bei Kemando Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Mekauti kanda wata mai. Ai, dombula. Sabada viti kumbeka na bangkarataka. Iyo, dombula vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangay raw-rongo ni sangay adamay na work permit Isa vinaka. Ena sang talangan nila ngo namdo na nalaylay. Vitali matanga ni sangatiko na pepa. Oi, sartina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarvikle buke kamenda kila raw toke sona kame. Paleta na daka-daka retungo Iyo, di na saranga. Binangona nga menda daw warong kina belongan new and na radio bulan wata. Nadama? Na belongan new and na radio bulan wata. Na programo wakarotaki kan daw vital nota kina na bay kame bukena non bangra kan garaba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni wakarombuka ni 7 na ba na tini na miniti bay kemundo Amerika 7 na 2 and na tini na miniti na kabi ni lotulebu bay kemundo viti and radio bulondo wata San Francisco mekauti kenda watamai. JJ's Food Shack. Itigo kina na kakana baga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani dito na bundi ng dalos sa tabiok. Nakakana baga malangi me bakana steak bakayalo ka kina coleslaw. Wee! Nakarito sa wada badina na kani kana-kana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan. Bani manray pay kay na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavito sa mabito tolo dio tolo dundo al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ano radio bulando wata sa may botong gay rus ng bulakaon na miniti me bana kaloko kinda pakikiam nina sangay sema taliti kumai ken do tali na non de wasiningo na wata na kabi benaka ni vakarum kandindai vakaroi tiko bekim do mai viti vakanuni benaka tiko ni draki benaka ni tos benaka taliti ngana venga rabi tos benaka tiko na kena marauta tiko do tali na moni madawa vakadengu tiko mena dakadaka kena bunga be kenda ando na kau ando ndindi vitaliti kena ando vakanana nulis talito kina viti na kena duindi na bulai may viti dali dakadaka nga dakilangan dakadaka na mataka suka na kavi sa kwa sartungaya moniti kina vakarambuka tutuyan dua sar menagay dakadaka na sanabanua ka dengan rebekina menda dakadaka na moni madawai watian
Singa ni wakadangidangi, lewa na singa ni wakadangidangi se na holiday da dengu kina, so na banoni dakadaka da somi kina, ia na bula mibiti, ngono goto sa mai tiko ni kina na banu lewa ngo Amerika, ka dona ka waka vinivina ka talitunga na kena sa tosa tiko na ngauna tosa wata talitunga ke na kila ka ke na weka so e rawaka auroni kai rambulia mai na o ira na buku, rawaka burea mai o ira na buku, ka waka rawa taka na nondambula ia endona kango na taliwoni da kilavina da kilake de tu I liu na vida na mbaki sa otin da senge weekend to na se manda toka mai waka leilai to sa mai kila nangone ato sendo boli phone card kina da viangiri da bangara phone card mendangiri ia se senga sotini levu na waka cell phone se na taliwoni weko ya kimbaka na kena itukutuku ni weekend to kena itukutuku ni waka viti kara waka taka waka levu tiko mai viti na taliwoni weko ya ki sena cell phone senga tiko ni se lewo na ngono ya ka lewo weekend to ya to se kilawi na katoka na nanda to mai vangara phone card o tiato sange lako ya ni sange le kire bumbu ke rani to baka taka na nona taliwoni me to ngira ki nei viti io ya na ngono ya o tia sange lewo weekend to sa to tobole mai na waka cell phone ia o tia sa to so tiko mai na ngona go sa senga walenga ni kelawa katu sa so mga nonda tumbil ni taliwoni ia sa rautel nga ni tuwi talano kina na apps itu na messenger wakatela kina na tiko tali son na apps ron da wakanga taka benda wi tar kina ia na kamanda nga kau kilani da na waka vinivina kataka tiko na kena rau ni rawa ni da sabi tartara senga walenga ni da vitala noa da sabi rai sartunga enanga ona da vitala noa tiko kina na video call levo tali tiko na apps ka rau ni da vitala noa kina da virai sartunga na non da vitala noa se mani wakadawa na vea wakini vanua da tukina ia na noa kilani weekend tona do waka mure tiko na itukutuku membaleta na wekai so ya tu ena nonda vanua ena visinga mai mboko tiko kina na taliwoni tukuni ni AT&T yang do na kambani levo ni taliwoni ena vanua levo ngo Amerika tukuni ni AT&T nga ia do na nungi tokani rau tiko na nona itumbu mai Florida ia gai tuku no kwa biona mataka na noa aunque iandra mai vango, but California e Florida vi siviti kona tolu nei au, Tuno ko nge iandra mai na mataka na noa, reda na taliwoni sa reda na text ni tamana. Text ka koe, text mai nungu tange, tuku no koe ni sa boko ke ditu, senga ni rawa na vi tartara e na taliwoni na cell phone, na ka ngai rawa ni ra dhakabo ya na text, rawa nga ni se dhaka na text, yo na taliwoni na non ravingiri aki, sa senga saranga ni rawa. O tiau tarin koe sa redava na ngori na kampani nga ni taliwoni ro wakanga takati oro nangase se Florida kea gitu no koe senga go tuku nungu ta ni tamane dhaka tiko na dona kampani ni Wangabuka mai Florida. Tuno koe tuku nungu ta o Florida kea de saranga. Florida kea de saranga senga walenga ni kampani na AT&T the whole of Florida ana kai tuku no koe senga saranga ni rau ni rabi tartara na vida na yaua na noa ia dangai rongo da tuku na ke ni tuku ni o AT&T nga ia dina ni rabaki la tale so na leoni vanua rabaka nga takatali na era wakatali bonitiko na bi company tale so so tale na carriers ia ngai tuku ni tiko na AT&T manda nga rauta tiko ni ndua na rau na milioni na leoni vanua era wakataliwoni tiko rabaka nga taka tiko na AT&T carrier o irea mboko ke de saranga na noa o tiau sangai mai wakamuri tiko ya ni na nonra mai vital no tiko so na doni wako i tukutuku rangai mera vital no taka tiko na dhawe buna senga tiko ni asikilai na noa o tia ngai tuku ni na kaironi na yado ngai tuku na tiko indua go e rawa ni vango so na ngauna e rabaka tobole na e baka me trial run tuno ko ngo it's just a test run of what's to come na vika na roni na yado
wakambimbi tiko e na vuku ni vi maliwai ni matanitu o Amerika ke na vi matanitu le livu tali so ka ndakilana vi matanitu ka roni ndaka endo tanitu na nonra di waka na nonra matanitu ra matanitu tumbeka wa kombinisi se waka i Rusia o China na we mataritu wau ia. Ia lako tiko na kena we talnoa. Na kanga au via wase ave kenda tōni kua, ka au via we waka na numi tiko kina. Nindina ni tō sa marotaka tiko na kena sa raurau no tō we tartara na talivoni. Ia dondono talanga me na tōna waka samataka sara wakambimbi, waka dhawa kena maniado tale, na dhawa mbeaka na ngoni sala dhawa tale, roni tōna we tartara kina o kenda tō mandanga waka matabu vale. O iau roi tiko na ngoni e leo rona lupiangu i vale, o ngai do waka samataka, ke tō tiko mandanga i vale, ke tō tiko wata ke i vale, e lewu na ngauna, me waka ni tamata sa laka mai dhaka koe laka dhaka koe livuli, koe lako ngana nona ngande, tō ngā waka torasar tō ngana nei wola ni ngande. So nongono ngai do laka ni vale, o sa ngai do waka samataka isa. O rongo, i viro rono ngonengo, ai na text, sana lako ngana text e kau na ngiritirau, i vio ke manrau, me vai ai sanda, kila waka sa lewu na nonda waka rarawi, da waka nui tu ke na nonda taliwoni. O ke lani ndo na rauni na dua wata ki au, ni so na ngona, da dhuru bango i tumba, ke waka sa senga mandangan mo ngule dhawa no mo taliwoni, e waka saranga i ndua na tikini ango mo e ali, o lako tiko e ndua na tikini ango mo e senga ni kukouta tiko wata kiko, ke waka sa o lako nge o kilani o ngule dhawa tuna no mo taliwoni, sena no mo cell phone, ia, sa waka enda sa rui, waka nui the too dependent on our cell phone, na dhawa mbeka, sana waka dhawa mbeka na nonda tombula ke waka, e maniadan dona ngona, boko ke na taliwoni waka e rawaki la e milioni na leo Amerika e na noa. Tumbeka na nomundo i tuba waka matapu vale se senga. Angai tukuni ni lewe rangai me rangiri te ani na 911, na emergency line. Rangiri te ani na 911, angai oira karangan revanti na nabibuke. Ni sa senga ni rau ni na girita waka ngataka nondra cell phone. Sa angai tukuni me vira, kathi wakitiko, kia waka indona lenga, if there is an emergency, call 911 using your landline. Na nomo taliwoni vale. Ia, tonge taronga talimanda na taro ya. Kem dona sema tiko mai ni kua. Tiko mbeka nomo do taliwoni vale se senga, na landline se senga. Au ke lani sa vida na mbaki ongo, kenta toto sa senga tu ni va taliwoni vale, matai e hawaka me kuritale tu ni bili ka seng kilai unnecessary bills, roni tu na kaya. Ya, gai libu weekend to isa rau nga na nondo to waka nga taka tu nondo to cell phone se na taliboni weko yaki, asenga ni tutu ya dua sara weekend se tiko nga na nondo to taliboni vale e waka dawa. Ya, na kaibe naka kina na ngunongo na wikambani kede, ni sa o waka meko sa dakava na nomo na package me laka ni vale na taliwoni sa tiko kina na TV, na wifi, ke waka o pakataronga i tiko talenga na landline. Den dua, me to sana waka sama taka talimanda ya na tikino ya senga tu ni to kilana da veroni na yado, having a landline at home. Mendona taliwoni me tiko i vale, endo mbeka na kaya roni to waka sama taka talim baleta na ngunongo, ni sa lako me vaya na nomo package, lako me kina na TV, na okela na Comcast, e sa tiko talenga virto na cell phone. Sa rani ko waka cell phone talenga virto na Comcast. Kena mbalimbali au Comcast mandanga ke waka iko reda. Sa tu ke saranga virto na kana TV, na wifi, cell phone, ke waka iko taronga, e tiko talenga na landline. Iyo na landline gongi, lewu na kampanya na ngono me waka ni sarkila ni sa lewu na tamate sa senga ni waka ngataka na taliwoni vale na landline e lako batanga mai senga ni at no additional cost, sa senga ni kono soma kina ndona ka sala batanga mai waka me bonisi tu ni nomo package ya manda vi Comcast ukila ni na tu taliso na kampani taliso e vatiko ya
Di na tudok Anna Rose, Ia tiko na landline sa levo nga na scam. Ia talaga na vuna, levo sa senga ni vio baka landline kina sina talivoni vale. Ia ngai na kai lasa kina na ngona to sa senga ni via baka nga taka kina na talivoni vale. O ira talaga na scammers ngo. Sa baka nga taka talaga mai na cellphone na non boli taki. Vinaka vale vu Anna Rose. Dendua, e vinaka me tiko nga na landline, ia to kuni baka nga taka ni tangiri mai to kuni soma na landline. Waka mo nga ke wakai tuki la oi sando na lenga usa waka nga taka manda na landline ngona nga yang gai turu ke dikina gai soma ke dikina na ngona tangiri kina na nomu landline so nga nakami to na waka sama taka tiko na nonda to tos tiko na ngona go tos tiko na vika na ke na waka turu dak taki na nonda mbula waka vina kataki waka rara taki tiko na nonda mbula na visinga ia ko nga e salavata tali tinga mai ke na veka e rauni na waka lenga telenga na nonta tumbulai rauni to tukuna na oppositions and adversities and the challenges that comes tos tiko na vinaka na tos tali tunga mai na vae se na veka rauni na waka ndrendre taka tali tunga na nonta tumbula ka vinaka beka me to sa na rauni na waka sama taka tiko na nguni sala dava so tike waka yadongo na dava roni da kaba dua tale na kau paka sama taka mingo ni tiko talenga na kela na I liu saranda tundu vanga takatu na arti o kasama takatu na arti io ova o tia savos telenindu ia e tiko talenga na arti ike senga ni arti na o senga ni o kasama takarau tingo na edana na kona na walkie talkie walkie talkie ndo tuku nito na walkie talkie ai ando talenga na kabinaka e roni to na volia tu me to vaka rote ki kenta tu kena vaka matu vale dana vinaka ni vonga vekenta tu sa vaka motokatu ando tu mandanga na motoka tiko mandanga I vale ke tiko na boli bola roni ko bita tali tonga kena endo talanga na walkie talkie set it up me roni na ngona e ado kena endo na lenga tumbukoso e ando na ngoni sala e roni to na vetar tar kena vaka mata vale ke to ando vetal no taka vaka levu ve ke to manda I wal ni lotu na veka e roni to menta da kawa na vuku ni lenga tumbukoso o tia sama nindua sa rekuta dake mai endo na app waka nga takitiko na endo na app ngo e na taliboni na cellphone ia na lenga ya do na noa au sangi waka sama taka hui ke waka na app e waka nga takingo ke waka sana mani vaya na ke na taliboni ke sana mani senga ni rau ni tu vitartare na taliboni raun beka ni sena waka nga takitunga na app se senga do tal na taroya so nga naka me rauni ndato na waka sama takatiko e na nonda to itos na visinga waka ni vena katiko yani sevinga na vanoni se amatiko mai kina sivina vai na tini na miniti to na rongo vatiko na nonda to wasininga na ni ve wakarara mataki mai na tambana ni duru vanua ka venga ravitiko ani kina o Florence Nedi na wakatangi takital na nero vital no na madha sauti levo sartiko na kena vital no na kena ve sa vosa vakai durtiko mai na nonda to vata e senga na lenga toso nga na toso se vadava vikim do na lata na madha sauti senga beka nindo arongo da talinga na kena lembitu ko yani na YouTube channel o suritikom ni sema tinga mai sivina vai na tini na miniti so na kai rani anta senga tuni kila Vetalia saramandanga ke waka iko alako na nomu na website ni UCIS na immigration website and dendre mo na rongo da se o kila na tukutuku e soe mai o se tiko ani Florence and na e kawini kua na nero vitala noa e na madhao sauti mai toka rua te kitali tiko ani e na madhao go. Sa watungo e tini ka rua na miniti me vana ka loko na sere katarawa go na ve waka mbula tiko kina ve kimdo kede na sema tiko mai e na e kawini kua. Vewa kambula tiko yani ve marama tau kelera na sovi isa sa dende onu taka ni ni mbula bena katiko ka waka talitinga na vena no miongo vewa kambula talitinga ni ve ilaitia tama imbeka wambuta sema tiko mbeka mai na city level in San Francisco senga talani ngula da vitu kina nongo yada mbula bena ka yada waka nuni bena ka sar venga ravitiko mai New Zealand and ngona saranga ngona taka ni ando mbula bena katiko mai New Zealand vada tunan rake be sanangor Kelari rei lili o tumbeka. Wakambula talitingani ve Mili Molesu. Venaka wakalewa na sema tiko mai Mili. Wakambula talitingani ve Anna Rose Hoyt. Nimbula sandende ko ni ali mai.
au ni takani ni mbula vinaka tiko wakatala kena ve falena iwa mera mangiti. Nrombula vinaka ni takani nrombula talitungana single ni kua wakatala kena ve kemdo ke sarana sema tiko mai ngori na Zion Shopping Center. Mai tavuan to mbula vinaka turanga yanu Solomon ni turanga mai muri wakatala kena ve kemenrao na ve watini mbula vinaka ratu manasa ki kau ke liku wawatanga ki kau wakanuni vinaka tiko ane na vuku ni venga ravi and kavini kua mbula vinaka vilivo na ulango wakanuni vinaka talitungani ve kemendo mai ndawa samu te levu mbula vinaka neta wakanuni vinaka talitungayani ve Anna Rose ke sista serueni matei walu wakanuni vinaka talitungani ve kemeni senga talangani ngula davi tukana serengo seru uru senga talangani ngula davi tukena o Maria asing bula vinaka Maria sandende au nitaka ni bula vinaka talitunga senga talangani on rongula davi tukana serengo na itauke ni urambula vinaka mai Sacramento wakanuni vinaka tukani ve kemenrao and kavi vinaka ni wakarumbuka ndendai. Singa
bulan 2 vata me kau ki kenda vata mai. Mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wa yani.
E tikon beka na nomini wakatataro me baleta na lawa ni Durbanua Amerika, na sarmanda na nomu dondono. Na makamay na veva kararamataki may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi and a via kabi ni Bagarombuka ni 7 na bahay na 10 na miniti Pacific Standard Time and a radio Bulondo Vata San Francisco e Kautikenda Vatamay. So enda sa sianga sarangan ikla na dapat menda baka talau taka buka singi lebu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga saat tiukin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingan di kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni Gela ko pata na kena pai ng bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto giri nga kina bitu sa ibo bitu tolo dio tolo duon limono se o nga wale sar nga lito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito dili bata kanya na kemo katalo bo sing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu be kemudawe California. Be mamani ruene kabi kina tolu ene singlewu ni lotilewu be kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo de na Radio Bulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Ai, dombula. Sabada tikon beka na bangkaratakadaka. Iyo, dombula vinaka. Sato sa vinaka sa artiko. Sanggay rongo ni sanggay adamay na work permit Isa vinaka. E nasang talaga nila ang gawin daw na nalaylay. Vitali mo nga ni sangatiko na pepa. Oh, isa na. Ayaw saranga. Ya, enabibuk sarbikli bukim kami da kilaraw to keso na kami. Paleta na daka retungo Iyo, di na saranga. Binangon nga menda daw warong kinabilong new and na radio Bulondo Vata. Nadama? Nabilong new and a radio Bulondo Vata. Na programo wakarutaki kan daw vital no tagikina na bay kame bukena non da bangra kan garabo na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni wakarumbuka ni 7 na ba na 10 na miniti bay kemundo Amerika 7 na 2 and na 10 na miniti na kabi ni lotulebu bay kemundo viti and radio Bulondo Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Senga tina ni kararawan na daka vaka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta taka tuna bengarabi. Oya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Raw sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluba diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwan 21 toluba diwa ono saibarua. Ertong garab talangan ni kanalay waka suburi ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase.
na radio bulan do vatar to mai kauti kanda tikani wakamalua na kavi benaka ni wakaromboka ndendai na ilau na ndela isea. Koto mai kina na ngona ni sasi vitongona va e na vitu na miniti e na loma ni vida na miniti ngā mai ngonda sa na rongo da tale mandeni kina na kia na mai toka rua te ki tali tugani na ni rovi tala noa ke Florence Nedi na immigration attorney ki roa mi vitala noa tugani e na madha o sawati ki rona numa me na toka rua taki tale mandeani e na kawini kua madha lako mai ki rona game vital no takatali ndua tali na ulutanga wou e na buku ngani e nonda wakararama taki tiko membaleta na lawa ni dhuru wanua. Au kilani so weekend ai rauninda na lako ngai na non tu website rauninda wakalewena ngana fomu wakata ki kenda e senga ninda ngandreva kina na vibuke ia wikiomo ni na ngandreva na vibuke tumbeka sona wakata taro sona lama taro ninge bo lama ina nomoni taro ndona ka au via wakandita ki talitungani kina ke wakamandanga mo ngole ani mona lako mona laki taronga indua na law and immigration te na dhurubanua wakatataro na consultation ia matanga i kona soma tiko $2.50 $2.50 so e $2.50 na keni sau se mani $3.50 ngana miniti se ndona yaua na nomon na livi talnoa na nomon na livi atataro matanga e na totobata tiko ngana keni sau iango ke wakai tiko na nomoni wakatataro ia na vuna o viva kongeti tiko ni kina ni wakainga taka mai na ngauna e suli tiko na maramango me mai vewa kararama taki tiko ni kina weekenda vevu ke tiko e na buku ni kena saumi tiko yani na wakatataro member letter na lao ni dhurubanua sen immigration rao ni na satu wakarau koe me na saumi tiko yani na nomo ni wakatataro tomani tiko na nonda wakarongo sere na kawini kua te indua talamanda nonda to istavi sere ni berni tungai rongo da tale na vitala noa member letter na immigration kauna vewa kambula tiko ni kina veideni Ratumbalavu ke kemdo ke desara na sema tiko ngori mai piti dela kando ndombula vinaka vakatela kina ve nau pasipa nene levu ni mbula vinaka nau mbula vinaka titelia ngande vakanduni vinaka tiko ani kemdo mai dau tata ne kavi vinaka ni kua senga tela ni ngule da vitikina kemdo mai seno ze mbula vinaka tau kelera na sovi ke wana isi koroi tukana nimbula vinaka mai suba Lele, biling andre, biling andre, saka sama itaile. Oia yare, oia mertotoro. Davuile, viriam bitulelevu, non rengorongoro mainda. Oia, yare, oia, mero totoro.
mero totoro naselai viriambitu lalai non rengorongoro mai nase ona ia yare ona ia oia mero totoro mai no mi sada unre nambongi vale ni vina levu mai ona ia yare ona ia oia mero totoro mai tai sambalina no mamai vale ni mbia levu mai ona ia yare ona ia oia mero totoro sangai lolo na ua satangamu ravasua satangamu tangamu satandola dolandola ona ia yare ona ia oia mero totoro. Ia santina sara na radio mbulando vata na itavi seroia. Sama isivi toki na gona vai na tini ka vana miniti wakambula tuka ane vike mundo na marama na turanga na itanda usema tiko ngori mai ndawa samu. Velolo mai ndawa samu vike mundo na kena marama do mbula vinaka vilivo na vina numi tiko mai na kavini kua bera ni ndoea ni na mundo sere da sana ronga da saramadani ngo na vitala noa membaleta tiko na lawa ni dhurvanua na vanua liwongo Amerika me wakai venga ravi tiko eni kina na immigration attorney sena loini immigration o Florence Neddy. Na disalaka tiko na ngona ni rubi tal noa na madha sawati kiro na numa me wakatangita ki tali mandeani me darongo da tali ni kua ke wakai na wakaburea so na taro so mbeka na wakatataro ninge bola mai ke na nungu taliboni rao ni text mai kina se rao talingani ni bola ngana messenger na radio mbulando vata messenger se na nungu taliboni na vase walu vandua tolu walu lima ke senga ke oni vena katano na namba ni taliboni indina ni wasa ambiuta o tiani na nonda tau vatongo e na madha saoti e rao ni unange sulia taleani veke muni ke wakani rongoda na vitala noa wakaburea mai so na wakatataro ka kua tale ni o ni tubaka suka ni vola mai kawe na kana taro ienta sana ronga da saramandio ni ngona nonda vitala noa na vuku ni beba karara mataki na lawa ni Durbanua Amerika. Beba karara mataki mana tabana ni Durbanua Amerika. Radio Bulando Vata San Francisco. Mekalti kanda vata mai. Kona vana rusanga vulu ka vana miniti me wakawa wakarita ka tiko nia. Nonda vulangi tokai tiko ni kua Miss Florence Neddy na immigration attorney. Ndo benga rabi tiko wakalewi Oakland, California. Ka nda baka binibinaka tiko. We are so thankful, Miss Neddy, that you're here with us today, that you're able to help us out here in our community on our platform, Radio Mbulando Vata. Thank you for being here with us. You're welcome. Before we start, I would like to just ask you to introduce yourself again and kind of just say hello to our listeners that are tuning in this evening. Okay, good afternoon. My name is Florence Ndedi, and I help immigrants secure their status in the United States. So my office is located in Oakland, California, and I have been practicing immigration law for almost 16 years now. So Mbula Vinaka to Fiji. Thank you. And you've been to Fiji, right? No, I was gonna go to Fiji in 2020 in October, but then COVID hit. Mm-hmm. So I have not been able to make it, but I'm soon gonna come to Fiji. You again. have to. I try. You have to. Thank you. Thank you again for being here with us. And I know that this is very broad. Immigration is very broad. And I know also that you can help us with a whole lot of things apart from immigration, being here as immigrants.
in a huge country, in a new country, and I'm sure that you can also help us in the a whole lot of other areas in terms of the law and our rights as immigrants being here in this big country. So, where are you originally from, Miss Nedi, if I may ask? Yeah, so I'm originally from Africa, from a small country called Cameroon. We are Cameroon. mostly known for our soccer team because we have some of the best soccer players in the world, especially playing in the European championships for soccer. Yes. Awesome. Thank you. And I understand that you also have quite a number of Fijians that you've helped here in California. Yes, yes. I help a lot of Fijians. That's what I'm saying, that Fijians are my people. That's why I really wanted to go to Fiji. And I've been eating Fijian food. I have some of my best friends who are Fijians. I have helped a lot of Fijians cross over, come in the United States. Some others who are here who came kind of in difficult situations, we've been able to work together and secure their green cards, their citizenships, and various other benefits, immigration benefits. Great. So we are not going to stop now. We're still doing it, Yes, still this helping, looking forward to help more people. great. So, like I said, immigration is very broad. And I am just grateful that you're willing to come on the show at least twice a month, if not every week. So, for that, I am grateful here just to help out people. And just looking at the information that you sent me, if I may read through it quickly, just for the sake of our listeners. So, you help with asylum, citizenship, deportation, work permits, DACA, travel documents, VAWA, is that how it's pronounced? Yes, VAWA. VAWA, and the fiance visa, green card, change of status, religious worker appeals, human trafficking, extension of stay, family petition, and many, many more. Again, it is very broad. So, what would you like to touch on today? What can we start with? Well, I believe that based on the many people I have been talking to, and I've seen a lot of people miss the opportunities whereby the opportunity was there. So I want to talk about the EU visa. Okay. Yes, because this is a very, I would say it's not very known. And some people have had the opportunity to have it, but they didn't know that they qualified. So the opportunity passed. And, so your visa is, just to tell you more broadly, it's the opportunity immigrants have when they have been a victim of a crime. Okay. So there are listed crimes that the government, has in place for people to, if they have been a victim of, and I don't wish anyone to be a victim of any crime, but Don't go things are being a victim, right? things that happen. We are in the United States, we are in the world, there's evil out there. So people need to know that if they become a victim of things like domestic violence, rape, um, felonious assault, Assault. Wow. yeah, yeah. They can easily, qualify as long as they let the police know. So one of the main requirement, and which is the requirement that I've seen many people miss, the chance, is because they did not call the police. That's so They are true. like, I'm afraid. I was illegal. I'm illegal. I'm undocumented. I'm an overstay. So I was afraid to call the police because if I had called the police, maybe they would arrest me. So that's why a lot of them miss the opportunity, and it's very sad because you don't have to be documented. You don't have to be in legal status to call the police. Yes. Wow, that's such an eye opener, and I hope that our people are listening in, and will take this to heart because I know just working with the community that's the biggest fear, right? Like you mentioned, undocumented. I'm illegal. I'm here. I'm not supposed to be working. I'm here working, and this has happened to me. So
then I won't even call the cops, or I didn't even think to call the cops, right? Because of those fears. Au nui taka ni sana matata tiko ya, senga ni dona kai ndondon me waka tawa teki kenta tono ndo to lako ani se me tongirita na visa, ke waka ya the dona kai, waka tuko na tiko Miss Neddy, assault, rape, or even like domestic violence, right? Domestic Yes, and violence. many more. And there are many other cases. I mean, robbery, people walking on the street and somebody even just threaten to rob you. Give me your phone, give me your wallet, and things like that. I've helped a couple of Fijians with cases like that, and they had their papers through that way. So it works. It works. Yeah, as long as you do the right thing on your end, which is to call the police. I love that. Thank you for sharing that. And so let's go deeper into that, right? Let's kind of unpack that a little. So, you mentioned the assault, the domestic violence, robbery, and there's many more, like you said. So then, are we talking about someone? Let's say someone just came here on a tourist visa. Someone is just here, maybe visiting friends, and decided to go do caregiving, because that's what our people do, right? We go do caregiving, and then one day they become victims of those things, and they're just here visiting. Are you saying that gives them grounds to come and see you and be able to file for the U visa? Yes, absolutely. As Awesome. long as they make their part, which is to call the police. Call the because police. we will need the police report. Yes. Thank you. That just reminded me. I had this conversation with this lady a few weeks back, and she did mention that it had to do with work. I don't want to go deep into that, but it had to do with work. And she said, and you know what? They told me, like the attorney that she's dealing with on a totally different issue. It was not even immigration. It wasn't even an immigration attorney that she was dealing with. And they told her, this is grounds for you to be able to file for your immigration status to be changed and become a permanent resident. So thank you for sharing that. Is there anything else that our people need to be aware of that would help them to file for the U visa? Or is there a time frame? No, there's no time frame. So I have helped someone, and talking about time frame, the crime was committed in a soccer field. Just to give you an example, he was playing soccer, and then the fight, players, they're rough sometimes. So I don't know what happened, but one of the players assaulted him on the field, and he was on the ground, and the ear was bleeding. And other people have to hold to that, kind of stop that assailant, because it could have really hurt him badly. But thank God the police came and they took a police report. And this is something that happened maybe in 2002 or 2003. But wow. when this person found out about the U visa, he came to see me. And that was like 2014 or 15. So just to tell you, several years later, More but we than were 10 still years able to later. manage. Yes, he came to see me several years later. We managed to get him his papers, his green card, and everything. So time doesn't really matter per se. They're mostly looking at how this affected you physically or mentally. So, yeah. And also, like I was mentioning, your legal status doesn't matter in this case. You are a victim of a crime. You didn't buy that crime. You didn't put yourself into that. Things just happen to you. Yes, please, you have to call the police. Do your report. Do your police report. And then let the lawyer do their work after that. Okay? And this is whether you know the person, and I mean it's worth mentioning that even if you don't know the person who attacked you, taking the case of someone on the street who robs you, you don't know that robber, you don't know him, he just attacks you on the street, and then as long as you make your police report, you don't know if they ask, and then you are helpful to the investigation, meaning that if the police want you
to come back to see them and they have a lineup. Do you identify anyone here? Just go do your part. Answer all their questions. Describe the person as much as you can because some of these crimes happen at night. So you might not be able to really identify the person clearly, but do your part and show that you really want this case to move forward. Yes. Interesting. What about someone, let's say they live together, you know, our people, we come and we help each other out. We, like a few of us can get together and share rent, right? We're all living in the same apartment or same house. And then something happens, like a fight breaks out and everyone that's involved do not have papers. Is that, and then it got so bad that I decided to call the police. Would that guarantee me the U visa? Or at It's called domestic violence. Anytime people live together under the same roof, it's domestic violence, whether they're married or not, whether they're just roommates or friends staying together, it's still a domestic violence. If somebody got injured, somebody got hurt in a fight like this, yes, the person needs to call the police and kind of help in the investigation. Because you don't want to hide anything to the police. If you call them, tell them the truth. Who hit you? Who did this to you? Tell the name of the person if you know the person and let the police do their part. They might decide to arrest the person or they might not. We don't know. As that part depends on the police. But you've done your part. Your part was to call, your part was to complain that you got injured, that somebody assaulted you. And then, yes, we can take it from there and apply for your U visa. Great. Thank you so much. So I am thinking, what if someone was, you're involved with a person, you're involved like a relationship, romantically, regardless. Are you saying that regardless of whether that other person has permanent residency or not, and you're here, and let's just say it doesn't get to the point where it's physical abuse, but it's more like verbal abuse. Like because most of us get into those kind of situation where the abuse is just verbally, but it's really bad. So verbal abuse, unfortunately, is not listed among the crimes. Okay. So it has to involve some physical touching. Yeah, physical touch or even a threat of assault. And let's say somebody threatened you with a knife or a glass or a plate. He's trying to throw it at you, you dodge it. You're not going to stay there, you run away, run out to save your life. Right. And then you have the right to call the police and it's considered domestic violence. And at that time, yes, you can apply for U visa. It's a perfect ground. I've had a lot of cases like that of boyfriend, girlfriends, and sometimes a husband and wife. If the husband is trying to beat up his wife, it's U visa right there. Now, I need to make a little difference here, a little differentiation is that when they are married and that the husband, let's say, has a green card or he's a citizen. I'm sorry, women beat up men too, okay? I'm just taking for the sake of the show. I'm just taking the example of the person who is usually stronger, which is a man. But sometimes I have cases of the opposite. I've had VAWA cases or U visa case where is the woman who was the aggressor, okay? So it happened both ways. So when they are married and one of them, for example, has a green card or a citizenship, the husband is citizen or has a green card, but the wife is undocumented. In that case, we cross now to VAWA. It becomes a VAWA case, which Violence Against Women Act. It's a law that came out in 2000, okay? So now with a VAWA, it acts just like a U visa. The only difference is that in the VAWA case, the two people are married and the aggressor has his papers. And we have seen cases where the aggressor had the paper, the husband has the papers, and abusing and threatening the other one and blackmailing the other one. Hey, if you don't do so, I'm not going to file for you. Right.
So I want you to pay me this. I want you to wash my dishes this way. I want you to do, this type of abuse. And that abuse at this point can be also mental. It doesn't have to be physical at this point. Okay. Okay. For your visa, it can be threat, but for VAWA, it doesn't even have to be physical. If someone has subjected you to so much mental abuse, and all this threats, the blackmailing, and everything that goes together because he's in a position of power Right. and threatening you every day. Oh, if you don't do so, I'm going to call the cop on you. Oh, I'm going to call immigration on you. Right. They're going to deport you. Oh, yeah. For this type of cases, they qualify for under the Violence Against Women Act because they are married. Wow. That's interesting. One So of them has papers. Yeah. great. Thank you. So you said this came out in 2000. So let's say somebody, because I know of a few couples that were married before 2000, and Yes. they had been, let's say they were going through that. And so the girl, it's mostly the women, right? It's mostly the Yeah, women that's that why I'm taking the yeah, example of yeah. poor men. Sorry, some of you get beaten up too, but Right. this That's case, true. So mostly the women, and it's like that this was way before 2000, they're married and then been threatened. And the understanding is, really the understanding is they have to file for my papers. He has to file for my papers. There's no way that I can get my papers unless he starts the process, right? But in this case, I'm grateful that you're sharing that for those that are listening in, that you do not have to wait for them to file for your papers. As long as there's this kind of abuse, kendo wararau ta kikimuni, sianga nindondon moni warra ki koe me na dhakavana no muni pepa. Balete ando na wakasama ndo tu o koe warra ki koe me dhakavana ngu pepa. Sianga wakai wakarita katiko Florence, that is grounds for VAWA. You getting your papers on that, on the VAWA Act. And so reach out to Florence and start the process. Anything else? I mean, I'm so grateful for that because I know that there are so many cases out there. And then we'll ask, so did you get your papers? What are you waiting for? Oh no, I'm waiting for him. Like he doesn't want to do it. He's threatening me with this, or even she is threatening me with this. Oh, I won't do your papers. I won't file for your papers because of this. That alone, right, can make them eligible for VAWA. for power, and like I said, provided that the husband, in this case, has his papers Right. and they both are married. Let's say they are married, but none of them has their papers. We fall under the U visa case, whereby also blackmailing, extortion, like we say, assault, rape, incest, all of these things, like we say, robbery will come into play at that time. Awesome. And Thank you. domestic violence, of course. Thank you, Florence. Ke mani sono mani wakatataro e na wika ki rumai vital no takatika ningo. Ninge wala mai o nangai se matika mani ve Florence. Another question, something that pops up just listening to you going on about VAWA is, or the U visa maybe. What if someone was in Fiji and, they came to the United States, because I know that I have friends too that have done this. They come here because it's like their way out of an abusive marriage or an abusive relationship that has become so toxic and almost deadly. So like they're here and there's police reports back home. They filed for those police reports all those years, and now they're finally able to make it out and they've made it to the United States. Is there anything that they can do to be able to have residency here in the U.S.? Well, for this type of cases, I usually look into asylum. That's where we can go through their specifics because, as you know, every case is different. Right. Okay. But for you visa of VAWA, the crime must have been committed in the United States or its territories. So it has to be here. Okay.
So people who are coming here because, okay, the abuse took place in Fiji or in another country, they cannot apply for U visa or VAWA. But because they have to escape for their lives, they can apply for asylum. And at that time, we're going to go deep into listening to them and seeing what is happening, whether they can receive the help from the government, what happened, has the person been arrested, has the person been prosecuted, etc. So there are a lot of details that we need to look into and see whether the government was able to protect them or willingly refused to protect them. Great. Thank you so much. Is there anything else that you would like our listeners to be aware of, to know, or be enlightened about in terms of the U visa or VAWA? Well, all I want to tell people is that please, ladies or men who are suffering, stop suffering. There's a way out. There is a way out. There's You always know, a way out. there's a way out. The law is there to protect you. And there are things that have been are in place for people like you. So don't stop staying under this abuse, an abusive marriage or abusive relationship. And if you have escaped, just see the lawyer. I've seen place. Oh, to him, but you also have to be able to think about yourself for sometimes, So it's a call that you have to make on your own. Nobody will make that call for you. But if you are tired of going through an abuse, because I know many women die as victims because they keep tolerating violence in their marriages, in their relationships, and at the end they're dead. So And the true. person who did it is alive, maybe in jail somewhere, but you're going to get out eventually. Yes. So true. Thank you so much, Florence. I know that it's broad, immigration is broad, and I can ask 101 more questions. But my question right now is, do we want to overwhelm our listeners with all of that? Or shall we just leave them to, bite size for today? What do you I think? think for today, let's pick, we will go through different topics in immigration, in over the several weeks that are coming. We're going to try to pick one topic of interest and try to develop that. In the meantime, some people have personal cases, personal questions that we can't possibly answer here. We can only give general information. They can always contact me, and my phone number is available. Yes. And they can contact me. We can schedule a consultation, a one-on-one consultation, and dig into the specific and see what we can do to help them. We're here to help. Yes. When you choose to become an immigration lawyer, it's because you have a heart for the people. You do it because you want to help people, immigrants like myself. So, yes. Thank you. Thank you so much, Florence Nedi, attorney at law, immigration attorney. Thank you for being with us today. We are so grateful that you were able to avail yourself, knowing how busy you are. So we look forward to our next session, hopefully next Friday or the Friday after. Probably the Friday after. After. We'll see. We'll discuss that. Okay. But if there's anyone who has a quick question, yes, regarding what we said, and maybe there's something that they didn't completely understand, we can take a few questions. Thank you. Any questions for today? I know I could see that people are listening, but I don't see any questions. For the lady that had reached out earlier, I now kerker ninge tartar ke neve tartareani vat ke Florence ke segandor nge vital notali o tingo menge madalakina na vekaironi dhaka. Membaleta na nomuni kisi. Thank you so much. And if there's anything, reach out to Florence. I will put her phone number on our platform. And if not, you can always reach out to me. And I will connect you with Miss Florence here. Thank you so much, Florence. Pinaka, thank you. Pinaka, you have a good one. And until next time. Viva Carrara Mataki Manatambana ni Durbanua America. Radio Bulando Vata San Francisco. May kauti kanda vatamai.
E tikon beka na nomu ni wakatataro me baleta na lawa ni Durbanua Amerika, na dawasarmanda na nomu dondono. Nama kamay na beba kararamataki may na tambana ni Durbanua Amerika. Pangodi ay nabaya kabi ni Bakarombuka ni 7 na bahay na 10 na miniti Pacific Standard Time ay na Radio Bulondo Wata San Francisco na Kotikenda Watamay. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta takatuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni wakamotoka kanda u dren na to beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart my Sacramento merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwa 21 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 21 saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ani nanong yaya. May nanondo to stoa kina nomu mati ni katuwa. Rendran beka nang wala ni kibanilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendrakin-rakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungode na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Ai, dombula. Sabada tikon beka na bangkarataka. Iyo, dombula vinaka. Sato se vinaka sartiko. Sangai raurongo ni sangai adamay na work permit Isa vinaka. Ena sang talangan nilengo nom do nana leilai. Vitali matanga ni sangatiko na pepa. Oi, sardina. Ayaw saranga. Ia, ena bibuk sarvikle buke bukamenda kila rauto ke sona kame. Paleta na daka-daka retungo Iyo, di na saranga. Binangona nga menda do warongo kina belongan new and na radio bulan wata. Nadama? Na belongan new and na radio bulan wata. Na programo wakarotaki kanda vital nota gikina na bei kame bukena non bangra kangaraba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bei kabi ni wakarombuka ni 7 na ba na 10 na miniti bei kemundo Amerika 7 na 2 and na 10 na miniti na kabi ni lotu lebu bei kemundo e viti and radio bulondo vata San Francisco me kauti kenda vatamai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi ng dalos sa tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Nakarito sa wada badina na kani kana-kana. Kaya tiku talangan na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan. Ang bani manray pai kay na bungatali. Gawin na JJ's Food Shack. Diwali mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavito sa iba bito tolo dio tolo dundo al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Wata sa may botongo itini kawana miniti me 5 na kaloko no itakanio niya Nia vipu ke wakalilai na vika sokero mai vital no takatiko nio yake Florence Neddy na immigration attorney vipu ke sartiko wakalibu wikenda na ito okay ke wakai tiko sana no muni wakatataro na buku ni vika sokero mai vital no tiko ni kina na kavini kua ni ge volanga mai wakotomai na no muni wakatataro kina messenger na radio Bulando Wata rau talanganio ni mbiutanga mai ve yau una buninda kua na messenger sena taliboni ba seiwa walu bandua tolu walu lima. Waseva walu bandua tolu walu lima. Nonda programa katarava, nonda vital no katarava, usretikam nini sa matinga makina. Wakam bimbitiko ni sa levu era sa green card mai, sa ngoli tiko mai, sa ngoli batatiko mai, kena ibola tara ni dakadakai. Koya kitona numa nina vinaka menda na mai wasiatiko yani na beba no taliso, na belonga niu taliso, tu ena vanua levu ngondo wakatoka itu American, the land of opportunities. Koya
ke rona mai betal no tiko ni kina e na ono na kaloko ke turanga nei tacho ve sanangarase e na vuku ni longa niu ka sa venga ravi tiko kina rauni na soli waka sama tiko ni viki manina loma taru tiko meu tiko vu manda wakadava se vena vanua roni li dhaka kina usa senga ni tali taka na dhaka ngo wakambimbi ni toke la tiko na caregiving e senga ni senga ni o ke anda ke de roni da mai dhakaba sanda na mai dhakaba tumbe nga ambaleta ni sa senga talindo na kai roni da dhakaba na dhaka sa kwa sarambek nga ya ke waka inda kila ni tiko tali sona vanua sona options inda utuku ni tu ka rao ni o ni na laki waka dhaka taki kina why not na dhava na buna menda tōku ni mai beital no taka tiko ni kina. Koe au, sureti ka mani se ama tiko ngā mai kina nonda tō wata nonda tō programo ina kawi ni kua, Radio Mbulando Vata San Francisco, me kauti ki anda wata tiko mai. Sa watongo e tini karuna miniti me 5 na kaloko e na sera ka tarawango, au na via wakambula tiko ni kina, ve kia mdo ke de sara na turanga na marama do se ama tiko mai, e na veiva nua nduindu e so. You want to be smarter. Do se ama tiko me kina, e na kawi vinaka ni kua, wakambula tiko andi ve titeli ngā ndeve, ngā na vunua ni se ama tiko me kina, wakatel ngā kina ve wana isi koroi tukana ni mbula vinaka mai suba i vendo se ama tiko me kina na kawi ni kua singalevu tiko ni wakarawai ve kimdo me vanua mai viti au ni taka ni draki vinaka tu wakatel ngā kina ve Becky D ni mbula vinaka mai na vula lau toka vinaka na se ama tiko mai Becky ni mbula vinaka wakatel ngā kina ve Maria Asing Lengeta wakanuni vinaka tika ve kimni ma mbula vinaka Mili Moalesu vinaka na se ama tiko mai na kawi ni kua sengatala ni ngula tiko na serango kem to ke sarna family do se amatiko mai San Jose bula vinaka maramatau ke lera na sovi vakatala kina ve tila kena nona matuvu vale turanga tau vakatala kina ve nunguiada ndombula vinaka mbula Vince ke neita mela vakatala kina ve Noa ke Tasha ke kem to ke sarna se amatiko mai ngori mai San Jose au ni takani ndombula vinaka tiko and Radio Mbulando Vata San Francisco no mani tokani go una vuninda kua ni bula vinaka Sherry Vandinga. Kemuni roka,
San Francisco. May Kauti Kenda Vatabay. Ia sandina sarana vakatutusango e kandina me vakarto mai serataka tigoni avikianda na seni aka trio. Kato mai kina nangauna ni sa sivitongona 5 e nandua na miniti vakanuni vinaka tigoiani sevingana vanua ni siama tiko mai kina e na kavi vinaka ni vakaromboka ndendai na karusanga vula katol ni singa ni vula Februari to tolo tungana tosa ni ngaunai. Singa vakaroa i tiko vikimdo mai viti au ni taka ni tombula vinaka tiko ar to vakaritaka tiko mai so ni badi vakileito nan raki udai vikimdo mai viti verto mai viti e vikenda to ya sanango era vakaritaka tiko mai nandau nin raki ni tona vakila tiko na uda na via miri toka na uda e na bongi ni singa tambo ia to toka nan raki e na moni madango senga soti ni batambata me bakana batambata to vakila tiko mai na vida na mada o sa utingo ia bakani sa tika bu mai me vakilei toka na katakata sa katakata toka mai vakalilai toki la tiko na vula o mati na vula mai ngo sa na dava tiko ni kena na vula batambata ka sa tiko bu ni kena na vula i tumbu se na spring na autumn ndo to toka na vakasarava na kena visau na roni kau na vuni kau na sini kau ndo to toka na ngone sa me visau talitunga kena na raki ia se mani vakadava tu na ve visau
Radio Mbulando Vata ni sema tuk ngā mai na kena vea kavi, ni moni te kena wakarambuka, na vida na madhango tu se na vese mati tuk ngā na bongi ni moniti, buke lulu kena wakarambuka, ia wakasangai tiko e sona ka, me rauni na gai tau dhoko kena, na nonda tondo vese mati tiko mai na moniti kena wakarambuka. Radio Mbulando Vata, waka vinu venaka tiko vekimni ke de sara na sema tiko mai, vekimni ke de sara na leo vitu sanga wuluka rua na undolu na leo ni nonda tau matabu vale. Ka leo bundina na waka vinu venaka tiko, vekimni na dau wasia tiko yani na nonda tau watawatongo, vekimni na muria tiko mai, wakatala kina vekimni na sandu subscribe tiko yani kina nonda tau YouTube channel, vebu ke sara tiko wakalebu, na veka so e rauni na mai rongodi tiko e na nonda tau watawata, e na kena sanga itunga, me na dau wakarara matagi tiko, wakambimbi, vekenda tau na sangole mai na vanua libongo Amerika, e lebu sara na kai tu ka rauni tau wakaingataka, me na buke kenda tau e na nonda tau mai tau iau tiko, e na vanua libongo se mani tongole mai waka sar vanua, se tau sangole mai, tau sambiu vanua mai, tau sangole watakeda mai kina nonda tau matabu vale. Se mani wakadava na mundu tostosa mai, do se amatiku ngā mai e rauni na tu e sona ka, e na dona mai ukei tiko kina, e na nonda tau watawatango, e na veka e so endo ua sei tiko yani, e na nonda tau watawata, na Radio Mbulando Vata, e na vea kawini moni te kena wakarambuka. Sa se vitongo na vitu, e na tolu, na lima, e na tolu na miniti. Ongo nai rongo mai wala ni songo and a Radio Mbulando Vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Pida tunga nei rongo mai wala ni songo e adhara tiko mai wikianda nei kawini kua, matai, me maleta tunga na nonreto marau taka tiko nei ka rusanga wulu ni ambaki, ni nonreto sa didi tiko mai, e na vanua libongo Amerika na First United Methodist Church mai Santa Rosa. 20th anniversary celebration, First United Methodist Church mai Santa Rosa, vesoreti raramba tuyani. Vikiomni ke de sara na itokei, e na vevanua e so, vevanua vole kata, Vikiomni talanga mai na vei state tale so, me wakani voleka ni madhawa rua tiko na kena maru taki tiko na aika rua sanga wulu ni ambaki, ni nonrato venga rabi voli mai na songo lotu na First United Methodist Church, e na tekawu tiko, e na Teko putiko e na lotu levu mai ongo ne ka rua sanga bulu ka Dionisinga na venga rabi ongo ka bulangin to kai tiko e na kena mai maru teki tiko na 20th anniversary celebration ongo bulangin to kai tiko talatala Iliasa Koroi. Ngoli tiko mai nonta manola mani o viti, e vātiko ngoa na i tuba ka sambiu rau tiko au wakamauta ni na ndona singa rau ni na ndua vertona venga ravi tiko e na komiti, ni kena didi waki tiko na songo ngo, ndana mai veital noa tiko e na nonta tau wata na Radio Mbulando Vata. Ka rosanga bulu ka dioni singa e na lotu levu mai ngo na ono na avema mani ono, e na e kavi e sana wakaidhuri tiko kina na songo ni vekenta waki. Ndola tiko kina na songo ngo, wakaidhuri tiko mai na Stony Point Center, o e ana Ruandua Lima Saiva, Giffen Avenue, Santa Rosa. O e ana lotu levu mai ngo, wakarombuka na mataini singa ni Vulomati e na vitu na kaloko ne kavi, wakaidhurutiko kina na lotu, e na olo ni walni lotu e na Montgomery, o e ana 2552 Montgomery Drive, Santa Rosa, e ana wakarombuka. Wakarawai ne karuni singa ni Vulomati, e na tini na kaloka na mataka, wakaidhuritiko kina na Mission Outreach, Reflection Time, e na wakaidhuri e na vanua watangao ya, na olo ni walni lotu mai Montgomery, mai Santa Rosa. Singa tambu, ne katolni singa, e na tini kantua na kaloka na mataka, na wakaidhuritiko kina na lotu wakovata, kana Yo, ya na teko butiko na lotu na ndua na kaloko e na ni wasoti au e na tinika ndua na kaloko, Ndua na kaloko sana wakaidhurikina na wakasinga lebu o tia na singa moniti na kawani singa e na vitu na kaloka na kavi wakaidhuritiko kina na Youth Outreach mai na Stony Point Center, mai na tu city kina lotu lebu, tu city na kalima ni singa, kina lotu lebu na vitu ni singa, e na wakaidhuritiko kina na evangelism e na vitu na kaloka na kavi. Kina palambale ana lotu e na vea kavi, mai na teko butiko na vitu na kaloko, wakaidhuritalitunga na Fellowship Hall, au wakambauta, gona olonga ni wali lotu mai Montgomery, o te ana singa tambu, sanagai wakaidhuri tala tiko kina na lotu ni vei talatala, farewell service,
and na katini ni singa tambo na katini ni singa ni vula machi, and na tini kandua na kaloko na mataka, lotu ni vei talatala, kasana mai dhaba talitunga kina, na songo ni kena maru takitiko, ni ka rusanga bulu ni ambaki, ni nona to benga rabi boli mai na balni lotu, na First United Methodist Church, mai Santa Rosa. Kera i tunga mo ninge vei tukutuku ni takatokayani, ni vei sureti, mendangole ani kina wakaleolebu, Oti ni tukutuku e adha roti kumai na nonde rongo mai val ni songo ene kavi ni kua me mbaleta tiku ngana vi sureti ke na Bula Bay Easter Sports Day. Bula Bay Easter Sports Day sota ni volleyball ka wakatel ngā kina na netball. Volleyball ke na netball e nei ka tolu sangabul ni singa. Wakarawai nei ka tolu sangabul ni singa ni Bula Mati e na wakaidhuri tiku ana Jerry Rayba Ash Park e na tolu vitu tolu ono 5 Ash Street Newark. Timi ni netball ke na volleyball, $100 tiko ngango, na ke na tori na timi, wakatarai tiko ngā na timi, veka mni na timi o ni sembera tiko ni waka leo fomu se register mo ni na wakaitawi na sota-sotango, ronan rau $5 na idhuru-dhuru, do na timi, ya na idhobi erto wakarau taka tiko, na idhobi lebu e $2 $2 na i labonganga er to wakarotaka tiko na i songo na komiti er to mbita wate tiko ser to didi wakatiko na sotongo $2 wana timi nganga na netball wakatelanga kina na volleyball runners up e rauna yan $2 wakarotaka tiko kina na kakana kina veka tali so ka rauni tola ki marotaka tiko wakamata bubali and I dur be kem ni na timi ni volleyball ke na netball ni na via wakaitawi tiko e na sotongo rauni ninge vitartareani ki Peter Isaac e na taliboni va se walu ono tolu vitu tolu rua walu va Peter Isaac va se walu ono tolu vitu tolu rua walu va ia ni tukutuku matela lai membaleta na sotongo rauni ninge vitartareani ke nema ni tava se olani e tavuni wai e na taliboni 52 saiva rua ono 5 diwa vitu va ono 52 saiva rua ono 5 diwa vitu va ono ia na sota ni Bula Bay Easter Sports Day vesuretera ramba tuyani ko ia na tukutuku rua ia dharati mai na nonde wasininga ona ni rongo mai vale ni songo ne kavivenaka ni kua se mani songo dhava do lewena tiko se ando sengai na vuda me na tau iabu taki tiko ena mbaki ongo ke se mbera tiko ni se tau iabu tiko mbeka nom do ituba dhava ngai nom do ituba tiko do wako tamai ngo endo na vanua se ngoni sala e rawa ni na veibu ke tiko kena na radio mbulando vata e na nomando sasanga mai kathi waki wali tiko yani na noma tiko radio mbulando vata e tau i vura kethe senga ni Senga ni wakatamba kinduanga ki weekend to in a Bay Area se California tau i vura kewe tiko na nonda tau wata ngoa na radio mbulando vata santo lewe rando wakaritaka tiko mai viti ra wakavinaka taka tiko mai na nonda tau porokaramu ko ia ke wakai tiko na nomando sasanga ni songo se mania se vura dhavondo tiko kina do wakota mai biunga mai na messenger na radio mbulando vata se ranyo ni mbita talenga mai viau na messenger una buninda kua se veitali matakimbau Iana vengo ni sale so e raunio ni wako tame kena na nomundo i tukutuku se mani sasanga dhava ngana kumuni lavo na lotu, na kana, na wakataka kana mbeka se na ndola ni wal ni songo, wal ni lotu ni wako tame ngo indona vanua e rauni na mai kathi wake wali tuku ni kena na nomundo i tukutuku e na radio mbulando vata mai ni rongo mai wal ni songo. Ongo nai rongo mai bala ni songo and a radio mbulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Tantu sera katarabangoni sama isivi toka na 5 na tini kan 2 na miniti se amatik nga mai ono na kaloko kero na bebetal no tiko ni kena ki toranga na ita ia na ngono mantangango no be bakambula tiko ni kena ve bakalala se ni kausu ni mbula vinaka na se amatiko mai nandera na kavi ni kua wakatel nga kena ve cheli tambua mbula vinaka cheli sa vaka nanumi andi sera tiko na e kavi ni kua unge rede tiko ni sa lingoni tiko ni ngawi o andi sera o waka nuni vinaka tiko yani o ke lani ndona kana no muna miste ki koe tiko na ngonongo
Vakambula talitungani ve vilivo na ulango vinaka na sema tiko maindawa samu teilevu. Ndombula vinaka era tali tiko na marama lako vata tiko ke na sarangito. Wakanduni vinaka tiko yani na moni madhango. Vakata lakina ve vini ana na ivalurua. Mbula vinaka vini vakanduni vinaka talitunga yani. Ve kamto ke de sarna marama ni nandronga mai na lawai pottery. Unitaka ni toso vinaka tiko na tulikuro e na kavi ni kua, sena singelevu ni kua. Mbula vinaka Amanda Raj, venga na vanoni sema tiko mekina na kavi ni kua, senga talani ngole da vitiko na serango anambongi, nimbula tau, mbula vinaka marama na ita, Sherry Vandinga, vanonga ni sema tiko mekina na kavi ni kua, unitaka ndio nimbula vinaka tiko.
Ai, dombula. Sabada vtiu mbekana bankarataka. Iyo, dombula vinaka. Sato sa vinaka sa artiko. Sangai raurongo ni sangai adamay na work permit eh. Isa vinaka. Ena sang talanga nila ang gawin ng nanalilay. Vitali matanga ni sang atiko na pepa. Oh, isa dina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarang bukya kamenda kilaraw to keso na kame. Paleta na daka retungo eh. Iyo, di na saranga. Binangon nga menda daw warong kinabilong new and na radio bulan bata. Nadama? Nabilong new and na radio bulan bata. Na programo wakarotaki kanda vital no tagikina na bay kame bukena non the bangra kangaraba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni wakarombuka ni sibina ba na tini na miniti bay kemundo Amerika sibina dua and na tini na miniti na kabi ni lotu lebu bay kemundo ebiti and radio bulondo vata San Francisco mekauti kenda vatamai. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wibu ke kawaka mamanta takatuna bengarabi. O ya ketuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda u dren-dren na tutu beto seaki. Erto satu wakaraw na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-raw sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Piturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California.
Namba ni telefoni viwan dua ono tolu vadima ono saivarua. Ertau ngarama talanga ni kena lewa somburi ani nanomu yaya. Maina nondro stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuani lenga sinu ingawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanta vata mai. Tamu kalawa ke Mrs. Titilia Naitini. Daurungo di kina na vi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kina vi talonota ki se wasay ena matana levu. Ulu tanga di toso ki liu. Vi boyong giti kan dau vele beti. Romoda ni 7 na 2 na 10 miniti viti na vi Singapore City. 7 na 5 na 10 miniti ena vi Singamoniti Emerke. Na damu ikalawa ke Mrs. Titilia Naitini. Rongodan dundunga and a radio bulandova to San Francisco. Me kauti kanda batama. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kaya tiku talanga na nono to specials and na loma ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Kena radio mbulando vato kenda wakika menina singai sama botiko mai kena dua talena nonde wasininga una. And kabi binaka ni kua, ni taka ni mbula binaka tiko, se vinga na vono ni siama tiko me kena, ni taka ni tosa binaka tiko na kena, ngarabi tiko na bitabi kede sara, ngarabi tiko, au ni taka ni ngarabi tiko na matan renre, dona ka ambimbi o ya, menda matan renre tiko, na vingo na kede, ndo ngarabi tikina, sema ni vaka dhava, so na ngona vaka tumbra rawa, so mbeka na ngona enda loma oda tu, nda loma mbibi tu, ia kambimbi o ya, menda na vinga tiko na matan renre. Tomani tiko na waka rongo sere na kavini kua, ona via wakambula tiko yani vi kemrona vi tadini, vi liku wabatanga ki kaumbula vinaka, wakatalanga kina vi serua e nima te walun rombula vinaka na marama to toka, wakatalanga kina vi seiru si leano, wakanuni vinaka tiko yani vi kemuni, wakambota e sema sara tiko mai Otago, North Otago, and kabi binaka ni kua singalewu tiko beka ni wakarawai viki mundo mai sanongori wakalala sini kausu ni mbula binaka no munita litu ngano serengo Nongu viti lomani au solia nongu mbula Kosaka waitaki Kalebeyahu nanongu itabi Eno murokovi Keino mungarabi Satepe
Bila-bila ni bulan Panua nomoni Panua ni Diriku Ilomani wasalina Ana radio mbulando vata na itavi sero ya mai o te kinangoi rua sanga bulu kadio na miniti me ono na kaloko undiva mantanga me rauni wa wase ayani na video lako vata tiko ke na sero ya sambundo ndina na vano totoka na nonda vanu ai na vi vano ke de tukina na veka e totoka au wambota ni buli e tuna kalau na wewa no keve salawata tukena vika e baka i wuku tukena sambundo ndina na wano totoka ko ya kanira rao ni sasenga ni rao ni do wakatangitaka ani se me wakaritaka ani na videos e so e salawata tukena vi sere o irana do lang sere na ngonongo sarata ka wata talinga mai sa lako mena sere lako wata mai kena yalo kena videos yo me wakangani sa wangangado takatiko na lawa ni copyrights na nonda tō wata ngon na Facebook se ni wala mata sa senga kina nindo rawa ni una mbiuta ya ni na videos mbalet kia una game bita ni na videos o ni na reda mai sona ngona e sana boko di kenda tonga mai e sana tangu tu walivi na nonda tu isema na vanua tu mai vese ma titiko kina ngo sa kota na waka nui ni na dona ngona mai muri sana rau ni na waka vinaka takitiko kina na nonda tō wata na radio mbulando wata San Francisco me kauti kenda wata tiko mai. Sa mai watonga rusanga vulu ka walu na miniti me ono na ka loko e na ono da sana sema saratiko ani kena ki turanga nei tā chovesa nangara se na vuku ni vengaravi na vanua e sami vengaravi tiko kino koea e na rarani wanga vuka levu i San Francisco koea au sa nana maki tiko e na vuku ni rona mai veital no tiko me roni na vivu ki tiko ani o koea we wakarara mata ki tiko ani we kiomo ni na wakatatarutu lo matarutu senga tumbeka ni unise ki la i vena vanua me o lako kina senga i adwa mai Amerika se senga i rao mbeka na green card sa rao na thakadhaka na ngonongo koea au suri tiki mani ni se amatiku ngā mai kina na madhao sa o tiki wakao ni adhalata na nero veitala noa ke Sarah Saukuru suri tiki mani se amai ani kina nonda to YouTube channel o yana radio mbulando vata YouTube tiko kina na nero veitala noa ke Sarah na madhao sa oti e na nonda i rongo tala ngā mai na vilonga niu koea vei wasi e tiko ina koe na nona dhaka e rao wakadhava nindua ngole mai me rao ni ko mai dhuru e na programamu se na rambeka ni uka na system ni vanua li vongo Amerika ka me rao ni ko li dhaka kina waka mata ni tu venga rabe na tambana ni mata ni tu li vongo Amerika koea na Io na le dhaka e na ndua na tambana vau ya e na rau sara se rau ni ukai mbeka ni rau ni ko nuindei e na vuku ni beka e so e sana rau ni ko na tubana rau tiko ani na nomu dhaka member letter na nomu na singo sana le dhengu kina se na retirement plan na pension na beka vau ya na kena waka matela lai ko ya u suretikam ni Ninguém se copa yani na nonda to YouTube channel na Radio Mbulando vata YouTube e tiko kina ni robital no ke Sarah Saukuru e na madhao saoti e na i rongo mai na velonga niu ia ni kua ke rona me vital no tiko ni kina ke chove sa nangara se e na ono na kaloko tiko ngana vital no e na bono lebungo San Francisco e na bulango na katini ni singa ni February na madhawa rua saoti a mai wakana numi tiko kina na embaki vo se na New Year celebration Chinese New Year. We kenda na kilawe naka na banongo San Francisco. We kim ni talanga o ni senga tiko ni se toru vinaka o ni senga ni se kilawe naka. Dona banongo San Francisco era lewu kina na ngole mai na matanitu wakaisia. Wakambimbi tiko orto mai China. Ngoenda na banua kara mai tau manda kina ni mbera ni rangai lako yani kina vei state tali soe na banua lebongo Amerika mai tau ya busaranga na nonra na Chinatown i San Francisco. Koia na ni mataka dina ni asa raya dhova na nonra na embaki vau se na Chinese New Year marutaki ni katini ni singa ni wulango na vula February na madhau rua saoti ia ni mataka
Ia mataka ke wakau ni tiko po leka San Francisco au sureti kam ni ngole ani ni le sarsara. Ke wakai senga o wakambauta ni na rauninda na sarava tali tunga na vi channel ke de sara news channel e na nonda toba nongo o San Francisco. Member leta tiko na tai ambe ka ndo wakai dhuri tiko na vi ambaki. Ka salawata tiko kena marota ki tiko na nonra New Year's se na ambaki vou. Kena adho vitali mai ndo tali na ambaki vou. Wakatokai na Chinese New Year se na Lunar New Year. Ia weekenda tau i San Francisco. Tuko ni tiko ni bato loma taru taka tiko e o na dhapa manda na nduindui ni Chinese New Year ke na Lunar New Year. Au sange waka reida tiko na Chinese New Year ia na kila e maro taki na yambaki vau e na we matani tu waka e si e so. O sang mande ni kila we ke muni o e dona ngona balavu o dona numa tunga ia ni tukuni na Chinese New Year e marota ki ngā mai China se wirangana kai China ia sanga ni wakakina na ngonongo o mambuta balatan beka ni sa tosa nem baki nda sa viduru maki sa mai iado na wakawati da sa vi tosa ki talinga me waka tu sa takaba tungo tu sa me tiko ngoi San Francisco na walinga ngo sa dona nonda tu koro e sa ngoi me ia sa marau te ki talitunga ki na Chinese New Year e na vei mateni tu waka e si e so me wakata ki Malaysia, Singapore ke na vei mate Vietnam, even in Vietnam, Thailand na vei mateni tu ke sara and do marau te ki tiko kina na Chinese New Year ia aunque loma taru taka talinga wakadava do ki la tiko na embaki ngo se dava saramanda na vuna se atau ia manda wakadava na kena do wakatokai tiko na Chinese New Year na viambaki do watiko ngo na the year of the rat or the year of the cat watiko ia na embaki ngo e wakatokai tiko na year of the dragon. Ke lambe ka te kupu wakadava o sange wakawili ka tiko au no numa miwa se atu matanga yani me wakaninda se tiko ngoe na loma ni ngauna ni kena marota ki tiko na Chinese New Year yang baki ngoe wakatokai tiko the year of the dragon. Te kupu wakadava na kena mai marota ki tiko na veambaki ke na manumanu e wakatokai e na veambaki yang baki dava mandando sudukina e tini ka rua tiko na manumanu e rawaka e adani tiko e na veambaki sangeir tu dhawiri tiko na manumanu ngo. Weekenda tau na sudu e nanduana e mbaki. Dio sanga vulu gondona kau senga ni dongu le dava rao. 1972. Tini ka diwa vitu sanga vulu ka rua. That was the year of the rat. Ke wakando a sudu na tini ka diwa vitu sanga vulu ka rua. Year of the rat. Na matainingo na urongo a damandanga kino iau. The year of the rat. Wakami unini waka ninda sakila ke tu na kalavo. Ia, aunque wakawili ka tiko, senga, e mbo manu buku toka na kalavo. Tuku ni na yalomatua, na buku, na sasanga, na vekake de vau ia. E rawakatokai se kunei veira na sudu e na mbaki o ia. Nge vatiko e wakasamataka, every 12 years, na mbaki na year of the rat. Every 12 years, and every tin ka roke the nambaki, lindo talikina na year of the dragon. So, kaya ni sudu tiko na biambaki oya, ni saro ni daka tiko na manu dava, e wakatokai e na ambaki o ni sudu kina, ia, na keni tala no e vango, a teke wu, na kena wakatokai mai na vi manu e so, kena ambaki, na vi ambaki, tukuni na dona na nonra kalau wu, e na ngauna sarando tukuna ngananguna, na ambaki sanga wulu sauti, e na ambaki sanga wulu sauti, e waka na nonra kalubu e na ngono ia, au sanga angoa mi umbita mandeani na kia ni tamba, waka nuni tiko ni senga ni tō na senga ni namboko di kenda tō e na kavinikua na nonta tō wata me waka sono ngona dong bio ni tamba se bio ni na video sa au tinga sa rtomboko di kenda tō mai ia. Watingo na nonra tō kalubu e na ngono ia, na Jade Emperor, na dana na Jade Emperor o koe a sange ingo na e tau iabu mai wasi o koe sarangai teke wuna mai na ndui na yambaki ke na manu me rawakatokai na viambaki so so tini ka rua na manu watoko ngoa na kenrutu i reirai na tini ka rua na manu ke na ndui ni ambaki. E vati kongo, o te asanga i na keni tala noa e vango ni o koea, ngai dhakawa koe me ndua na veitau, me ra veitau ia ni oira na manu,
Ia na non rabita ui anu go ira merange tako sawai ani indua na udhiwai. Mera tako sawai ani indua na udhiwai merange iadhe ani wā. O ira nga erna iadhe ani o ira ia ena andua na ambaki na wakatokai we ira. Koe a na kai lasa kina na gai tukuni na kene tala noa na rona manu go na pusi watake na kalavo non rong kase ni ora ro sanga ni rau ni na tako sawa na wai na uthi wai ro sanga kero ro wana bulu makau me ro bondo me ro wakalele wana me ro bondo me wakalele di rau itai sanga tukuni ni na bulu makau ke wakai ko sudhu and the year of the na ox tukuni ni ke waka ko sudhu e nandua na ambaki ka wakatokai the year of the ox and na bulu makau ne an rumbeka i rea e tukuni ni rando e alubinaka o koe ngona na nona e alubinaka koe sange mani wakawondo ki rau e wawai rau na kalavo ke na pusi gai iadho i tai na kalavo tukuni ni o koe bilingi pusi wai gai iadhe ani tai koe e do wakatokai ki na kalavo me ngase do sasanga the year of the rat na mbakingo is the year of the dragon. Mbakingo na year of the dragon koia na taiambe e na wakaidhuri tiko nima taka e na watikongo na kene rirai. Na wuna kuta veka mikinango baleta na the lunar parade ko na wakaidhuri nima taka i San Francisco e nduabe ira tukuni ni wakatokai ni nduabe ira one of the 10 biggest and the best parades in the world. Pura tō dhoko, ni ra wakatoto wataka na tini na taiambe vango endo dhaka na vese pura ndo verto na tini ko na Lunar Parade endo wakaidhuri San Francisco e na vei ambaki. Koia ni mataka ke wakao ni tiko a poki na i San Francisco se na vei vanua e sora o ni ngande tu mai kina ni mai sarsar tu e na wuku ni taiambe kana wakaidhuri tiko ni mataka na kia nambalabu wakasama taka manda nambalabu ni dragon go e rote tiko ni ronan rau onos anga wulu ka walu na fiti na kia nambalabu ronan rau onos anga wulu ka walu na fiti na kia nambalabu so koia Lunar Parade is one of the top 10 in the top 10 parades in the world. Teka butiko ni 75 na tinika 5 na miniti. E na kawi ni mataka. Lewu sar na songo na wakaidhuritu ni mataka na city lewu i San Francisco. Ngobe kia muni na kilawe na katoka na ngoni sali San Francisco. E na teka butiko mai na ngoni sali rua na 2nd and Market Street. E ana ponua e na Liva kaidhuritiko kina na songo, kina maro teki tiko na Lunar Parade, kana wakaidhuritiko i San Francisco, ni mataka, wakairongorongo, o kila ni ke wakainde tiko woli e sanango, na vinaka me tuli sa rabatu, to sa yadho rome na vanongo, koe ando tuko na sindra ni ndo tokai to sa yadho me San Francisco, ke wakai sona kawango, endo ki laita ni kina o San Francisco, tonga i sini la kova, se ke wakai to sa yadho me Amerika, to sianga ni yadho i New York, sianga ni rasar ni tokai ni to sa yadho me Amerika, ke wakai tō senga ni a the New York. Lewunga na ka tū e na wanoa lewungo ka rauni da tō mai sarsara tu kena, rauni tō mai kai tu kena ni tō sa mbutu ki Amerika mai. Wakanui ni venaka tiko ani, ana radio mbulan do vata se venga na wanoa ni seama tiko mai kena, ana kawi venaka ni wakarombo kandendai, nomani tō kaningo una wuninda kua, seama tiko ngā mai, ana ono na kaloko enta sana siama tiko ni kina ke toranga nei tā chovesa nangarase e na wuku ni nonda tō wetala noa memba leta tiko na we longa niu. E na longa niu e o sa mai wili niu tiko kinango toranga nei tā e na venaka me tō mai rongo adamanda e so na keni tala noa se so na kia na wakamatela lai mena vivu ki tuwe kia tō e na nonda tō waka tūle wātaka tiko nonda tō i tostoso sa andua tala na mbaki o bongo ka rua tiko ni wula ka rua sanga wula ka tōl ni singa ni wula February bula venaka nei tā mare takalondau waka nui ni venaka tiko ani kia na sasanga e na muni madhango wakatelanga kia na vi wakula na kauwandra ni bula venaka waka nui ni venaka tiko ani vi kia muni ana kawi ni kua se venga na wanoa ni seama tiko mai kina wakatelanga kina vi sairusi le ano venaka wakalewa na seama tiko mai sairusi rombola venaka na vitadini Mrs. Kikau ke Mrs.
serua e niuma te walu. Nrombula vinaka, waka nuni vinaka te wana ve kiumanrau e ne kawini kua, waka atanga kina ve waka lala seni kau su, waka mbimbi tiko na ve nanumi ve cheli tambu au kelani nanuma tiko waka lewu na nona rosi. Andi Serra, wambota sa tiko sarambeka mai gawi ai, na kawini kua. Waka nuni vinaka tiko ane ve kiumani ke de sare. Venga na vano ni sema tiko me kina na kawini kua, ni mbula vinaka.
Senitangi Maria Boroya Alvesuki na Kemuraka Walenga Sandau mulo mulo raki autunga Au saruinda mosita Senitangi Maria Boroya Au saruinda mosita Senitangi Maria Boroya Radio Mulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani
Mrs. Titilea Naitini. Daurungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kan daun rende ne kanabi talonota ki se wasay ena matana levu. Ulu tanga di toso ki liu. May boyong giti kan daw velabeti. Rongodan isipin na 2 na 10 miniti biti na may Singapore City, 7 na 5 na 10 miniti na may Singapore Amerike. Nadabu ikalawa kay Mrs. Titilea Naitini. Rongodan dundunga and radio bulan duma to San Francisco may kauti kanda batamay. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi. O ia ketuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na rewa bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren-dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saivarua. Ertong garabatalangan ni kanalay waka suburian ni nanong yaya. May nanonood to stoa kina nomu mati ni katuma. Denranda ka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan ba ka na itos-tos nimbula? Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungodi na bimamanion na kabini buko lulu bay Kemundo California. Bimama nindu na singilewu ni lotulewu way Kemundo Biti and a radio bulando wata San Francisco. May kauti kanda watamay. JJ's Food Shack. Itigo kina nakakana mga bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tapioca. Nakakana mga langi me bakana steak bakayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kanikanakana. Kaya itigo talaga nanonood to specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani mandray pay kay na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritir to sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ai, dombula. Sabada viti kumbeka na bangkarataka. Iyo, dombula vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangai raurongo ni sangai adamay na work permit eh. Isa vinaka. Ena sang talangan nilengo nom do nana lelai. Vitale matanga ni sangati ko na pepa. Oi, santina. Ayaw saranga. Ia, ena bibuk sarvikle buke bukamenda kila rauto ke sona kame. Paleta na daka-daka retungo eh. Iyo, di na saranga. Binangona nga menda do warong kina belongan new and na radio bulan tovata. Nadama? Na belongan new and na radio bulan tovata. Na programo wakarotaki kando vital nota gikina na bay kame bukena non the bangra kangaraba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni wakarombuka ni sibi na ba na tini na miniti bay kemundo Amerika sibi na dua and na tini na miniti na kabi ni lotu lebu bay kemundo eviti and radio bulondo vata San Francisco me kauti kenda vatamai. May nabailongan niyo and a radio bulundo vata San Francisco. May kauti kanda vatamay. Sandi na baka vinaka tiko na kabi vinaka ni baka rambukan den dai ne karusang vula katulu ni singa ni vula February me baka wabaka rita tiko niya nandi wasininga na ni velonga new ke rome vital no tiko kina na kabi ni kua ke turanga ni ta chove sanangarse o baka mbula tiko baka vinaka tali tiko matanga ni ta na no muni vanga lala taki ke muni mai ke la ni oso stali tunga na daka ke no veka tali so kau baka vinaka baka liwe komni ni mbula vinaka o ke rea ke rau ni ningai baka mbula matanga vira na siama tiko mai na kabi ni kua ke rau talanga ni ningai baka madala taki ke muni tiko. Ya, ni bula vinaka maramanita. Nimbula, Atu mantau nimbula. kwa vinaka takana ngoro vinaka kongo.
ena buni kena sori na ngalala mo may wakai taiwe na nomuni watawata au waka buni binaka kina ena nomuni ala binaka. Kina nomuni bona nomatu na nogumbula mo may wakai taiwe tu ena dona watawata zezere ena na rendio bulan dua wata. Binaka bali besar maraman ita na izang ngabu baka matara te kiau na izang kunga tsuavesa nangarase au dabutu mai na lomani koro wakaturanga mai na tamaki ena no koro ena sana kolo mai biti au sa mai wakatiku ko Amerika sa kabitu tiku ni ambaki ni romaitiko kau baka ni binaka bali bin kusur tong tanang ona o mai wakita bitu ena no muni bata zezere ena nonda tiku ko na toki Santa Rosa na wakali Nonda tō wata nei tā. Ke mni dhaka ni kua? ni ko singa nuku singa ni de Oi, totoka. ni binaka bali besar ki Totoka. Ia, au koe au wawini wenaka kina wiki o mani, ni indarurau ni mai wei tala noa nei kawini kua. Au ke la ni nro tiko me dhaki angori mai Santa Rosa, wiki o mani na senga tiko ni matata wiki o mani, se ni sema tiko mai nei kawini kua. Mai na wei asai wurubura tali so. Ke tō visi na vea waki ni wanua ke rotiko kina ngo o ke lai rau ni ndobe mamambeka nei aua. Na nondan reba mai San Francisco, se na City, na rarani wangabuka. Wala ka tonga na rarani wangabuka kina wanua e rotiko kina turanga nei tā. Totoka na kemroi tamba nei tā, berangani tomani na nondoro vital no ke rea ke rani o ninge wakamadhala tagamandanga mai na nomuni leo ni vale. Binaka wakali o nita ni wasota. Nogule ni vale o Silvia nagarse maramani Buddha isau. May nasa na wakaturang orang maduata. Vasu talangai siangkanga na koro wakaturang o bobo. Binaka wakali. Maduata na dhamaki. Sa vangai ange vatale ai. Masa ats. Vinaka. Ia watu kona tiku ni andobe mamana ya ua, rani tor tiku rona ya ua ke baka e oso sana ngoni salai. Na vea waki ni vanua ke tō tiko kinango. Ia, na ka e tale ki na nio nei tā, e ngole tiku mai na visinga me mai dhaka i rangua. Se wakadhawa nei tā, na rarani wangabuka levu i San Francisco, Dina tau tau nei tā. Vinaka, roni e waka madhala takamanda na nomuni dhaka. O ke lani vida nai mbaki sau, te o ke lani a sa ndua tiku na nomuni seo ni awe buki tiku mbeka, na ndua na travel agency, ni awe o ke lani a soa sa suli kina na nomuni namba. O te au sangerida ni o ni sami, e nangona talangaya o ni a sa dhaka tiku mbeka kina part-time i na rarani wangabuka? Iyo. Totoka. Ia ngonongo sa full-time saranga? O sa full-time tiko na San Francisco Airport ia untuk dakapatunga na OB Bukitunga and travel agency as a private consultant. Meo OB Bukitunga ki na nanogo na ina kilebunga na nanogo OB Bukitunga na nando imbole na itoke imbole te lelebu era they're comfortable and another was and another wingarabi nga and another was. Tēnā saranga. They that sense of belonging. Kasaranga na una no dobe bukitu nga kina vera na nanda na wekanda na toke. Totoka. Dina toda kona kau ni wasi angori ni bunga wikanda dina nda sami tu e na bono lebu wango Ia senga ni wakani da wakanga taka na nanda bosa me da vital noa sen da dua mbeka na kai da via kilana wakatataro i tu. Nei tau via o se ngole mantanga o bangole mantanga wakalile na nanda vital noa o dobe maliwai ka o benga vital nga wakalebu wakatanga kini ni lotu vera na tonga na Samoa ga indona kango ke to sando ngoro etiko na tau kei se na ngoni viti se na matapu vale me viti ke to samiti kongo ni o ira na tonga na Samoa ni ra lotu ra waka yanga taka sartunga na non rabosa ni rabosa be ira na lalai wakatalanga kino ira mai Mexico na Spanish e ra waka yanga taka sartunga na non rabosa ai sando tale indina
Ko ia ndo talangana au waka dina taka undo wata ki ke manina ka ni wasia mai ngori e na buku ni nonda waka nga taka na nonda vosa. Ka waka me matata kina na e tau dhoko na nonda benga ravi. Ia, ni sami dhaka tiko na rarani wanga buka. Roni tal no taka manda na nomini dhaka ni mai adha waka dhava i na rarani wanga buka. Vina ka vale usara maramanita. Awa nanongu i tuku baka au sendo taka tunga mai na tambana ni wanga buka mai na mai viti. Au te kubu taka mai na tambana ni travel agent. Kau to kia na wono ni rarani wanga buka mai nandi. Au pinka revisar to kia na ndona ngona balabu ni bere ni mwele mai Amerika. Au nangono lago mai kina Amerika. Se tunga ve au na that passion of working in the airline industry. Aunque na numa mo mai ngole mai Amerika mo mai tomana tinga na no gubenga rabi ena tambana ni wanga buka. Ka waka pini bina kino bakalebu wana turanga ni tanta labu tinga bi ona katumba. Meu waka yang ngata tinga kina na soli ngai ko soli mai bi au. Kero saya to mai Amerika o satu kuno tinga bi na marama na wati go yau. Mona taka nga ke baka sebe na buno ndor tikini Amerika. Na ngangare tiko be yo mo taka nga na rarai mo ka baleta ondo talita kana na vingarabi mo garabira na lewi ni banua. Aunque iba ni binaki na bakalebu wana turanga na bulan ni na watingu na nona ndo sele tu be na ngalala. Me ulako tu mo travel tu na ndo na palabu na sa mai nangona mai raw kina na ni ro wala ni taka ya Amerika na rono ndo lutini kaziwa. Mata inga ni banua au bita kina no ko wala kere ni taka ina banua ina Hallmark Aviation. Ana pone usa taka kina go te ke buti ko mena rono ndo lutini kaziwa. Aunque iba ni binaka kina na kina tosu tinga na boleh ni rabi au apply nga bakan tua rato re tanga na nongoi boleh tuku ni taka sangat tani bakatara tutu na non rato sangir mai au interview au lak au ka bana kena bitero au ba ni binaka ni sabakan toni star na mo sale ti te ko taka mana rono ndo tini kaviwa me do ni kena hit mai na covid ke ma mi ringdanden sanga ni ke ma mi na taka lako tinga lako tinga ke ma mi sa ke ma mi bakati ngui ke ma mi so mi tunga tini ke ma mi dengo ke ma mi so mi tunga santo tani na maten te Amerika yo ba ni binaka kina ko ya ko ngai sole tunga me via una ngangandre meu taka tinga kina na rarani wanga buka kero tu Santa Rosa eu travel tinga commute tinga na no lako tu Santa Rosa na no lako tu na rarani wanga buka santo lepo nanga una santo bakata ringo na maramana tiko sa daba mante ko vea lako tinga kina rai bambalabu wonton basin balabu o sanke tu kono ko kila o kenda o ya bia it's a heart of a servant na no gundo talita ko mo bingarabi mo ngarabi na leni bono itoke se te ka butinga ira rakile ya mai biti an yundo bingarabi una bingarabi tunga na mata mama rau kena ela ku mai serangana no buni long kena paka monto paka dana tu me nongu sorni kau ena no bingarabi berna we kangu ke ra tomato serani kilase dava ni rala ko na kaunte ni no kudaka kana airport au na matan den tunga vira ko ya kongento talita ka tu kina no kudaka I think it's just a passion the excitement within me ni endo la ko mai new vira na no toka ni ke na leni bonua it's okay ndo tumpu saranga mai na no gumbulanga ni no ko zabuta tukana pasu bakapalangi the sense of belonging I think the bond ko ya ko me zabuti ko mengo au mai tobi mate na covid au ndabo au nduri tale mai va bambolio tale na kilo lako tale lak no bola kere mai arto sa pa ko me bion na separation voluntary separation baletin santende na no mai dengo tiko arto tu kon nango nanga kemu ni join tale me kini join tale mai o sambula binaka au rejoin tale na 2020 me zabuti ko mengo Totoka. Bawa ni bena ketikina. Bakale bom baleta ni bono akenta me bono bingra bitiko kina. Engandre bisar ngakina. Endua me me tauke. Baleta ni nonda na wanga buko bingra bikina. It's our home airline.
dua na ngona tinte na nongo sanga politiko mai mo zaka e na nando to wanga bukai ke ang iba ni binaka balebu nilito ngai consider ta kana nongo expression of interest orto na nongo bosso baka merto mai bitio mo orto bitio mo mai vinga rabitiko ena tambana ni buka ni Fiji Airways as a ground handlers in San Francisco. Au travel tiko ena vei singa, gosta me kito lako tika na lomo ni tolu na singa, e singa bakandoni bakazo wada, baleta ni umarota kana no kubinga rabi, ningono wada tuni kina na mo na wawale ni takataka, ningono ngo rezira kina na luni bono mo ngaravira, bakata li selibion na koko. Me waka me dotale na energy, isule tele me via mo vinga rabi, ia au wakila kina na kalongate na no gumbole ni mata wale, kero wakila wakabiotini, lewu na ngona nindo disruption na wanga buka kenda kila ramai le owa lewu ralaku mai na biba no na kaiviti e ramai tau tu San Francisco era kila isor na barro mai e so na vekangu so sin kila ondo ko tira mai vale mera mai wa tu mera za wana non rawanga buka tal keba ka e a bola ka tuna nero au sini reida na ya wani bono kero kina auto drive ta kira mai kina non ra ngutu ono na pis vio na pis era mai mo de o menga kiro menga rabi rei vale rakana rale stale mera le ketsta katala non rawanga buka taram ia au baka au ili katia me baka mo source of blessing to the public se mo source of blessing bira na vekangu ira sini vekangu ira no gitokan au maro ta katuna no menga rabi le brando tarnyau ke mundo o kente meri kango na ilabo na travel na community mango rendendre e angori ndo na tikina yo veau au kila na kambia kasa kazibio kina na kalau me venga rabi vera na leni bono ibiti lelebu and we put our shoes in other people's shoes, especially indigenous pigeons. The recommendation bono era bulan kina era ngandre bambet ni bidur dele mantanga feedback autora ni review mantanga di duritu dara lakumai baka na matan na bele ada kina mata ko ni reza ngani baka ngai ali maro bakantua baka sauri ko ya baka ngendo blessed tu kina na ilong na no mo garabira untuk sangasar nga mo tarong se mo accommodate taka na vai rebena ka ko saranga ni tana ndi na ni kunni ni baka madala taka to kana ya ni bono kero tikina au sangasar ni rea au sangasar ni rega na ya ni bono me avata ota kana no quality mo living garab o ko saranga ya na bono totoka na nonta na ya lo ni vinga rabi tik bikianda menda menda vinga rabi tinga bir na nonta itu okay ya eu bakila ni ratalita lima feedback auto taramai vir ya ratalita kana pula ni no vinga rabi ya osin labeti au kina au labeti tinga na kalo beleta ni ko nga sile tik bikianda na ya lo binak totoka. Wena ko bakalebu nei tau au maro taka bakalebu ni o wa seangori baleta ni au ke lavi naka saranga na vanu ni ngoli tu mekina na veka ni wa se tiko mengori na vinga rabi bekenda na itoke vakambimbi na nonda wakanga taka tiko na nonda vosa na viva no ke denda la kukina enda sana postunga vavalangi ia tali endo tani na kanida na mai vakanga taka tiko na nonda vosa na vinga rabi ngindo na kau baka Ando bata kina ke muni nei ta o ia na kila ni ndona bono e sakadhivi kenda kina na kalau sinrau ni ndua e na vakadala se mani vakadava na bono o lako kina e na ona lidha uiri tale mai na gemi ona mai beauty ko ngai na vanua ngai e nona i tuba me mai vakandambiri ko kina bale tau kila vinak serangana bono ni ngoli tu mi kina gori ya talenga na kai do ngeti o tu ena visinga e to soi o tu ena visinga na kena mai rongo tiko na nonda tu wata ngo na radio bulan do wata ondo kila ni so mbeka na tu na kila na vakasam na dava mbeka daka tu kina ngo dava mi bos da mi ndu tiki nonda tu wata vango so na ngona do lako me via na ya loya ia na kanga ando waka ungeti o tukina, waka andeita ki o tukina niu ki lango na wano e mbiti o kina na kalo. Seanga ni ndua o i omandanga waka tiki au, o seanga ni roni na waka dhalana no na i tuwa, ke waka ango na wano e savi e mbiti o kina.
koia nei tau wakawinuwenaka wakaleu na nomini mai wasia tiko ngori, ia au sa kere manro toki sombu mai, mbale toki tu tiko sombu ni rango, na vunango, au atiko mi dhaki ngori na madhau tiko ngango, dona bongi na madhau ngo, au le rithan dona biwa tini nei ta, au ndo na noma tu liu ni sau leilai na noma ndo sau ni vale mai dhaki ngori na rente, ia au ngele rithan tiko, senga, e toto wata saranga nei ta. Toto bata saranga na rent mai dhaki ngori kina Sony Valley rango, koia au sa baka masuti kem raun ruto ki sompo mai. Iyo, saya sartunga dindona kia nan renre, sindona kia nan leangai, bala te ili undan do ki latu undan to ki na vanua e solila i sombu Iyo. Iyo, do tal na vital noia. Au bia wasia tal ngai ani nei tana, na madhau ti ngango, e lasa via un bala tani ki to vital noi ti kundona bongi le wia usaya doi vale ki to li vital noi ti kundona do nungu ngone leo, nungu ulumatua, do ti kundona me nona i tokani waka me sando lako tika ni waka wasa mai vale na ngoni koe. Tiko talanga ni tui sema ni vewe kani ia roa vuli wata mai. Lako tiko na vital no ni andua roa li talada i na airport. Tianga indua tale na ngane ana me lubengu tiko a kele mai nambongi. O tinga sa lako na vital no sa roa sarangorau. Man, we just love it when Chovesa is there. He's so helpful. Amango, hey, kemro tal no tak tiko nungu toranga ni ta. O nei tasaranga ngor kiro no vital no na singa warumbu kango. Koe au wakan dina takakina. Ni sa roli vital no takatiko no ngone leongo na totoka ni venga ravi nei Chovesa. Sa tuku na tiko indona kai. Vinaka wakalevo nei tau kilani na so erna loma taru takatu. Atalanga na usu tu levu ni porokaramongo na mai na velonga niwe. Menda tobe wakararama takitiko. Ve wakongeti verna nonda da toki lani sa leo sar laka mingo sara green card mai lako mai sara mai ni volatar ni daka itu kilani waka nana numbeka na bunga weekend da lako mai da sami caregiver ia kongone ana usutu ni programo me waka rambai lewu taka na rai me da kilatiko na ngole mai da saya da mingo Amerika e rambai lewu na lewu ni opportunities e tungo, na pono ni dhaka na longa ni e tungo, koe au suretika mni kena. Kau kere amoni waka madhala taka manda, e rawa ni kamanda indu sa yadha mai, sa tiko ngo sa tura rau tiko na nona social security number, nona i volatar ni dhaka. Via li waka lea fomu yani na kambanyo ni dhaka tiki na ngornita. Dhavambeka na matai ni kalao me na dhavuta yani koea, kena vekai so me wakaruta ki koe ani kina. Penaka wale muna ita, ando saranga na tarobina kangori, eo bia viva kararama tekinga ve kianda na itoke na bono koe Amerika, lele we kianda inda kole mabiti, o kianda inda watanga ni ngantina nanda buli, kena veka kenda bulida, e tiko saraida ki kena nanda experience ni dhaka mabiti. Veki tu manda na tabani takataka na rarani wakabu ke San Francisco, e tiko na kia waka niwea apply mai, e senga sarangan ni renre, rawa sarangan na nomu ni na vale, ni vale for mga online, ren ni bita, au ren ni bita be maramana ita na link, me ren ni bita na nona wata, mo ni click nga kia, ni vale wena nga kila kenta santa tamata wili todoko nda taka mai biti ko sa reni wili kana ba lagi e complete nga kanu personal details kana no mo qualification everything na kaundo tale taka kina na company taka tikina e very responsive e totolo na non to ngiri tiki munyani with na referral au sa refer takira o tira sali taka rabakila ya 19 tu inonda yang tuntua ya nangona ko koya naita na ngoni salangani ke baka ke mni biama biama vito mani na taka airport lebu sarangana na opportunity na to na airport mo tuko na taka so binaka sindo na taka ina airport me da me rosa ngabul nan dola la ko sombu sa la ko ngonang ko kay tiko na
tiko na tamatata na airport ga tiko na ne mami union Wala taki quando kia mani, tosa da na isau na be ambaki au encourage tiki kenda menda tobole amanda mo be kenda manda na daka bina ka mai biti na buno daka na bi tampani daka banga so be kenda da diploma so be kenda da degree mana USP na ngona iko na apply me na airport e totolo na no mutra na be position so super managerial position ena buno ni daka na airport baleta na quality ni vili tek tiko be kenda na kaiviti en duata ke na passion ni daka tiko be kenda na ngona e to boka rawa kina o ira na veli taki ndoni vinga ravi ena bona ni daka ena rarani wanga buka e totolo serangana no kamba taki ni kamba ni value taki ni vinga ravi ena bona ni daka era rosara iko na link nga wakalewe na link na ngona ngi value kina na link ya raunyo nimbita na yangu ni urifu ate kemni ena bona yan baleta ni ena senga tale ni rawani ni anasema tali ni levu na kena na background check na reference au sare ni reference taki kimuninga ni betangane dango kena no contact number au sana siliti ko be maramanita sanga ni kwanga na bonwa au stakeholders tiko na tamban mindo mbili wheelchair tiko erto na tambana korto taranga menang bekir to mbita na orto na baggage team tiko orto na bononi takira ni rongo ya sa rosa bul katol ng dola to rosa bul ka banang dola dona yawa oi kong kailangan no mo yawa o part time may na lave bag ke o saka may kay banayawa o le ka banayawa ng bili wheelchair o le ka may na banayawa na check in saan ko na bata no mo yawa ng dona lamanin dona o nasa ni bakila nawat lamanin dona mata o saan ko no basa ng bul na yawa pero na mata o wal sa bul na yawa we mata ro saan dambe to kana ro nondul mata tartar nondul au bebi balang kanga tikian da bambindi be kianda na tamatangone kianda da tamba batan da batan mai biti so be kianda da sem bulu sartunga vina katuna bakasama na no tiko na no mu kazi ko na bono mo le binga rabikina enta na senga ni reni kia giva to doko tiko na bono iko na fit in kino iko na bakila ni na fit in well na bono no mu binga rabi na kena bono serangango ya Amerika ya serangan dona viva ka ungeti o viva ka ungeti kenda kina na kaibiti Amerika na rareno ga buka ito beli bitu tambeng na kaibiti kito tiko kina sang sarni sibia na rosa nga bulu na wili kaibiti ya o ve bayang kang katekian na kaibiti klik ngamen na link ya ke bangkarana join may na daka na airport tona kay Torayan bautian na tikina na kabinis nga binahan ko. Totoka bako oti ni robital nongo sana ge mbiu toka ni na link mbiu talangani no namba ni taliboni oturanga na ita boni ge be tartar bua na buku ni daka sa tiko na ibol ni daka senga ni ndua na ulumbali senga ni ndondonu mindu tiko na ulumbali o sa wase toka ni baka vida na nondo to bata batongo ni ndona kabina kango kento baka mi senge vobi kento to ia oira na Tonga na Samoa na Filipino Rambini ke bakandu kelimira rani wanga buka wangi reidire kya Rambini endu itu kana buna sabi muri ani kina na li daka rani wanga buka ke no kambani ne wanga buka itungo baleta ni kento tungo to bata sartunga kento la kami viti to la kami Amerika and we love to travel go endu na ngoni sala rauni na rau kina non to beto se aki ke baka ausaba ondo bango nita na vi matapu vale kede, ke baka indua bikem do e sa baka i vola tarni daka me li daka na rarani wangabuka sendua na kambani ni wangabuka dua mantanga beleta dona karto bikitu ibal ni lotur to libuti kana tonga tonga Samoa to sangai rambini tonga Samoa ngora daka tiko na San Francisco Airport liwera daka tiko na United Delta sarangai ndo tuko na tiko maira ke baka mantanga iko li part time
Iko dhaka nga part-time, just enough hours. Ngona kaira tutukana, you work enough hours, me rao niko maru taka tiko na benefits ya. Na benefits ya na nomo na vivu kaya kitiko, senga niyo na soma indona ka, se o soma nga na tax, ke wakangai soma tiko, ke wakandong beka verto na ngone buka, o tata ke nana, same benefits wata ke koe ka dhaka tiko, senga niyo na soma kina indona ka. Koe anita, au kemni tiko ina Hallmark, Hallmark is like a third party, Iya, ground handlers. Pakane, terminal services may wit. Oi, na Hallmark, Totoka. Ia, e tiko talanga no mundo benefits vai ni vivu kaya ki na sona kamba ni wangabuka? E tiko na benefits talanga. Totoka. Yeah. Koe auni taka ni kiro sararani na vi wakungeti ani vi kiomni na vi matavu vale kede vi kenda tuni toki to sami tinko Amerika, dua virto na ngwane, me li dhaka ina rarani wangabuka, se na kamba ni wangabuka na en rau bakan rau na kamba ni wangabuka e ravi buka ki tingo e na wano Amerika, ka tiko talangana kenri se mai ani wakana United, se mai na Fiji Airways. Koe aro ni ko buka i viti. Wakatelanga kina na Southwest. Mai topo lea wakalila ina nongu ngone leo ni ta. Ina Southwest, ange tuko no koe. Ma, e ni tō supervisor koe Filipino. Tōno koe biau. Koe buka ngai viti e walu sangabulunga nandola e soma. Iyo, gina tō doko. Walu sangabulunga nandola e soma lako i viti. Kenda tongo tō nange maro takatuna nonda tō bebuka aki. Ke rau sa beba kungeti tiko yani na beba kaningo, we kiomni ke de sarna matabu vale, i tau kei, sa tiko indona ngoane, sa rawa ni le dhaka. Mbaki tine kawalunga, le part-time tu ina rara ni wangabuka, nge le lako tiko na vuli, tos tiko na vuli, Mea bakar, tu sa dhaka vitingo na Tonga, na Samoa, na Filipino, o katali tinga kinango ira na India, so talinga na India sa daridir sa dhaka toke na rara ni wangabuka, Ya sa graduate do tinga me na high school, iko sa rao ni dhaka sa ngaika, sa rao ni apaya. Totoka. Ndona wano e wabuka kina ndona turanga ni India. O redu koea, o teo, wani wataruin koe sartu. Ni o irango ndo dhaka nei tae. Era ndo dhaka ngai, whatever opportunities era reda, they just go for it. Na turanga go sangi tuno koe wuli tiko, sa waka matabu wali tiko, tuko no koe eu full-time student, yo koe me part-time tiko ngai na rara ni wangabuka, e tiko saranga koe na Hallmark, dhaka tiko na Hallmark. Sambo kila toka bakalili na Hallmark, bale te rtua leo vida ka ki tondu vital noa rua na biwa tini ni India ro green card talinga mai, ro ame dhaka tali tunga na Hallmark. Kona eana bono sange me rongo dhakina na Hallmark. Ko ea, ke wakai tiko no muni wakatataru, ninge betartar mai, o tine robital nongo, o tina nonda porokaramo ina kawini kuasa na biwe ani na link, ka tuko na tiko mai ngoturanga nei ta, rau sare, ambalet kim ni sana roni wakanga taki koenga as a reference, Nange imbiu talangani na namba ni taleboni, ke wakaningan draba na bibuke, e na buku ni wakaleo formu sana, wambuta sana, ke wakamandanga i se lomolomo roi tiko nei ta, yo sana tuku na ningo, sa tu wakarawa nei ta, me na buke ke muni, me na ka wali nei ta, ndo talakau ni vewa sea, ber ni mai dhava nondoro vital no na ka vinikua. So, be babini binang abali besar nei ta na nangono ni selia mo biwa sekir na kami sigi binakani kuwa au be viva kong gitu tali be kianda na abe ki na lubi ki mami ki ni sanga graduate mai na high school ni wawati komunila ko na university level ki ni sa raw sarangani ni apply mai we ki ni nangole mai viti ni mai tiko wawati ko ramdanga mai contract 6 months to lewat ngani Amerika go be olak ngame da kada ki lewat ngana mulako resign nga ba binaka lako yo sa sila tani beki mani na viva kongeti ningai bitar tarmai ki bakal ni bia mai da kada na hal makabisi na singa binani ko
Totoka. Tautangi sa rao sartungango na bibuka aki, may part-time tumantangai na rarani wangavuka, ngai na kai totoka toka kino kendo tu irango, ni senga ni veawa ki tulu na rarani wangavuka rutu toka ngo na San Jose talanga sa International, tiko na San Francisco International, sanga tiko na Oakland Airport. Artona le tolu na airport ngo na rarani wangavuka ngo rutu bivole kati sartunga, koea ke robe bakonge te tale tuku kina na veo kaniongo and veo longa niu. And I kawini kua lewu tōna veo longa niu, ndona longa niu ke roma veo se taka tuku kaniongo ka ke roba ka ia ke roba ka nui ni raunio ni na tora waka samataka ngeli taka na veka ke roba veo se taka ani and I kawini kua. Chove sanangara se toranga ni na madhu. Nada maki, ni voso tiau. Nada maki koro. Venaka wakalewa nei tā, ke wakai tūtale sona kau, ni venakata me wasei mai we era na nonda, e na nonda tō watawata. Ngona nonda tō watawata, nei tā au ni taka ni na numa tiko ea. Ni tiko na rara ni wangapuka ndona singa, o ni venakata me o ni we wasei mai. Ningai se mga mai dola sartunga. Venaka wakalewa wakanui ni venaka tiko ane we kimanrao na vewatini. And yakavi venaka ni kua. Nā wale minta. Nongu Chisu, Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Maina Veilonga New and a Radio Bulundo Vata San Francisco. Mekauti Kanda Vata Mai. Radio Bulundo Vata Mekauti Kanda Vata Mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai waseyani.
Katarina Ombulo, Katarina Lu, Sirwalena Isuru Omolia. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani.
doi andro bina kana maraman ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata bina kasar tunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa bina kat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singlebu. Kitu sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau buka singlebu se buka kabi, baru tegi tu buka manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda tu ide niti, kena buka singlebu se buka kabi me buka na buka sekera. Na sui, ike tabu teke, roro buka lolo keina vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamari di Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala keloka na mataka, kina wala keloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibanilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendrak kita beka na tos nimbula, kuwa ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Woo-wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Damu kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kinabi talonota ki se usay ena matanalebu. Ulu tanga di tosa kiliw. May ibang giti kan daw velabeti. Romodan ni 7 na 2 na tinaminiti biti na may Singatu City, 7 na 5 na tinaminiti na may Singamuniti Emerke. Nadamoy kalawa kay Mrs. Titi Lena Itini, Romodan Dundunga, and a radio Bulondova to San Francisco, may kauti kanda batamay. Ana radio Bulandovata sama i botongo e 10 miniti me vitu na kaloko na nonda kabi bina kani bakarambukan din dai ni ka rusanga bula ka tolu ni singa ni bula Februari nda mai rongo da tiko na nero vital no tiko nia ke toranga na ita chove asa nangara se na buku ni vaka na rara ni wanga buka beba ka unge tiko nia gomandanga na rara ni wanga buka lebu i San Francisco International Airport ka raunio ni na laki wakalia fomu kina ko nga ndo tuko ni tu na rara ni wanga buka e senga ni lenga na daka senga ni dengu na daka na bangara tomata daka na buku ni bingarabi na kena matangali tambana kede ni bingarabi tu kabakatela kena na rara na rau bakan rau na kamba ni wanga buka e ratura bebuka ki tu na visinga na berara ni wanga buka kede sara koe akiro mai wetal no tiko ni kina kene taka kero beba kongeti tali tunga ni kina moni lako ni lake baka tobolea ke baka sa tiko rawa na ibola tara ni daka ona ga imbita tiko yani na kena link wakatelnga kena na nona namba ni telefoni o nei tā mo ni ngewe tartara ni boa ke baka ni na ngandreba mo ni lako ani ni lai daka e na rara ni wanga buka. Ndumanda nonda i tawi ser ni berni dagai me baka be baka mo de taki na kavini kua na ser kataravango au na be baka mbula tiko kena ve Anna Rose Hoyt. Gwendo na ser ndo tali taka baka lebu tona marama ndo tali taka baka lebu na ser ngo. Waka ni vinaka tiko ani sevinga na vanua ni sema tiko me kena na kavi vinaka ni baka rombuka ndendai singa lebu tiko ni baka rowai ve kemundo mai viti Australia New Zealand ni mbula vinaka.
Ia na radio mbulan do vata na itavi sere talanga o ia usana mai waka modi tiko kina hena kavi benaka ni waka rombuka ndendai waka nuni benaka tiko yani se vinga na vanua ni sema tiko mai kina ni taka ni nandua na moni madhao benaka na moni madhango maroroi tiko na mbula me dha vanangona ndananga me verungo dindomo tali tiko kina no mani tokani una vuni ndakua ni te waka dinga toko manda Muria na nau ni salani nonda mondina Tatan rabu ni kede kuneikina Vava ko solo turang masukaduba Amarau ni konrenre au kaborondina Domo nilang asere ang maraukina Ave Maria Dondomo, ringondomo Isa ang domo ni kondinamo May wating gundarubau O iko keiau Baby singa Rindo mo ni waiwale nandina Solia na lingam darusan na bau Miliki na bosani wakamau Domo nilang asere ang marauki Dondomo, aurindondomo Isa aundomo ni kondinamo May wating gundarubau O iko keiau Nandina tau thoko Yena baby singa Rindomo ni waiwale nandina Solia na darusan na bau Miliki na bosani wakamau Domo nilang asere ang maraukina Ave Maria Ave Maria Ongo na Radio Multistreaming San Francisco. May Kauti Kanda Vatabay.